Fai toa pe le ava nei tu malama. Lele ua tuta nei fanua fa tama salinga. Atau tai o ngata I Fale. Ina wa e foi fanua le ngosina sa fa ngota I tai lua. O mato tato tai e nei mga fitau soifua. Ia le lofa o le tua. Ia le nei aso. Manatu o la ule toi tai nei tuole tiri pelo tu yellau ti fa turalo. Peo te toi taia foi le pula ma le vai a fei. E pe upu e fai le langi malo fie. Wa leo wata oto fala au soanga pa ia ma malo le tātou whatasinga. Ina wa atoa tupe le whao. Wa atoa foi muri futia foi tas. O te tulai le ava ma le whalo alo tele. Le whailo leo ma fionga moli. O le fionga le presidente. Le taitai fono. Sui taitai fono. Ma le saufa inga le komiti whafoi. Le ofisili mal pulenga la Lakapi Samoa. A tau te whaatarofa tuai. Le mai o lau fionga ile. Te tai o sauninga. Lau fionga patele. Ia vapele pa ia I lau walauria. Ia pa ia Manu o Samoa o poto. Manatu o Samoa lava leo o poto I pa ia I ainga mo la tau tama. Tama fo I marona ainga. Tu au mala tau ainga li tai malava a fonti. Ia I tainane leo songa tu momo puli. Tulou na lava. E le titi ale whaatai leanga le leo tātou tapau sili le langi. A wai tali tono lo na lofa sa a puti ma pele ilo ta lo to soifua. Ma so mato wola le leo tātou sangsanga I Manu. Ie le ne yaso. Ta lofa lava. O le masanya si o tātou atunu. E mo moana si ilvi inga mal whaatai le atua. O na matai leo se wha moe. Leo te walau toi maleanganga whaaloano. I lau fionga pateli. Se I taita ia le tātou wha moe. I se sauninga. Maleanganga whaaloano. Ia, ai le amtalia le tātou te tāno fo I le nei awauli. Ia o te toi whaatalofa atu fo I le paia o sasau nei. A talofa ia Samoa atoa whaafonga mai. Le ngata isi o tātou atunu nei. Ia o Samoa atoa o lo whapena o na whaafonga mai atunu e mamau. Ia o le awhai le tātou te talo e amatai whamoe moe I le nei aso. Ia ma whaatau nuu ai o tātou fuafuanga I le alofa maleanga le lei o le atua. Ia ona e o te katoliko. Ia e amatai le whainoinga o le koruse. Ia le tātou te talo le suafa le tamā maleano maleanga pa ia. A nene, a nganga pa ia e, a fio mai e whaatu muloto au auna.
tutu le afi o lofa alofa mai ate I mātou na ia mātou maua se poto mai le nā lava nganga male fia ona e sosoni mai ona o ke riso lo mātou wale. O le a maua se tātou upu e tō matawai ni aso mai le aso wha manatu o sangato mātaio I le kālena le kālesia katoliko le nei aso wha manatu ai le maliu māre tile. Ia se tasi na vea mao la fonga ia a lea na vea ma so ma apostolo ke riso le lai wha manatu nei no na aso ia o le whaitaunga lea la au whaitau atua ia mai le evangelia na mātaio. Wa iloa ele au farisaio na lato whaiatu lea I ona soo. Se ale mea wa ai whatasi ai I lato o tangata ngasala ma o la fonga. A wala ngona Yesu le upu o na fetala iatu lea ia I lato. Ina o ia ina wao po o le ale winga o le upu o te loto I le alofa ai le o le taulanga. O te le isau e wala au ie a miotonu ai na usau e wala au ie a sala. O le atunu le nei o Samoa, se atunu fai taulanga tele. Ka kogo se akungu e mkau kia la na tātou fai ngā taulanga. Ai lua mea tāua e te tauna o tātou sila fia I le whaatino ina o le mele o le fai ngā taulanga tupe, e le ai ase e kale sia e wiai e le whaia ni taulanga. Ai tāua lo tātou malama I le winga o le tāua o le whai ngā taulanga. O le upu le tāua nei le evangelia. O le taulanga o le alofa, ma le alofa whai taulanga. O le taulanga o le alofa, o le taulanga lea e whai le whaatonunga. O le taulanga lea e whai ona o tūlafono le kalesia. Tai pei as whaataitaina a whapea mai le kalesia. E whai le taulanga lea, o le alimea lea, o le taulanga le nā e te whaatinoa o le taulanga alofa. Ai e alofa e te whai taulanga. O le taulanga la le nā e a mata mai lo loto o le whaatinoina. O le taulanga le nā e le whaatulafonoina. O le taulanga le nā e whaia ma le loto atoa. Pe titi la pe tele le tamana. Le ai o lai sila fia e le atua o le alofa e whaatino ai le taulanga. O le maula pa tele nei tai ao I unga lua. Au mai uma taulanga ia e lua e tu whaatas. Ia o le taulanga o le alofa. Ma le whai taulanga mo le alofa. E wala awa I o tātou a inga o le tātou atu nu atoa. Tātou whai taulanga I le nei aso ma le nei vai aso. A wā tama whanau o Samoa ia mai la tau fo tamaitai ia o lo tau vai po tau whai ai ia I le taalonga e peo na iai le Lakapi ia alofa mai Samoa alofa mai tātou whanau o lo whapena na whenga iai ma le World Cup ia ina ia whatau wina lo lātou wha moe moe I lau whai ngā taulanga o le alofa ma lo alofa e te whai taulanga ai ia o le a makalaps kama I kana la tiki foi le patele wa o ilo winga mani e foi le e kau ke katkanie ia mama mori a Qualification na fai au ma sui o Samoa I loma I le mele o kaulanga foi ia sa a lopope wa ulanga abaku e fai masui o Samoa mako wolo le o konga o fiki o Pasifika a koanga mako wo e fa makala ia pope Francis le fa nganga o kaulanga ia e ao vo ia sa akakoriko mako akwa mako holo I ko le pokol ko inga eku mai ro ko inga vo lele ma anga sawar ko inga kilo mai au fai mai sore maro mai e ropo o lela umaroha o esa wesuya I o le mena ia ko anga mako akwa sa ro mar ko inga ngofo na ma ya ha makala mai o ko me ia fai kaulanga ia abaku ia sa ko me ia fai kaulanga ka foi ia si ia ko limon pa ke fiki ari si ia ko limon pa ke fiki mai ro fionga le holy father ia o o ko kongoro po e ia u kama ili o la kiki ku si ia u kama ili o fa pea ngano walu waku amana kaulanga kongi u mai rua faku le tuai ave u mama o eta tupe o tupe pa u te tono le nei dio o tupe na ma si la global front e fia la se be ma ia e mawanga si riva mangai te pa ele ke ai vai le lofos ko inga fo mai po fa so pa ele lei tele ia fa ku lo le konga ku e ro lungar konga mai la o fio ga ka ma pa ia o a wele ai saudio nga o vai lai nga e lua
anga mai al kaulanga kongi runga ba le tuai ave ma o ta tupe o tupe pa u le nei mai naina o tupe na ma ia ko sira foi po France e fiala se me pa mai e mau foi anga i pepa e tele siriva ia pa mai kala po France kwa le tele ha o fa wa wo i perga le ala o mai no ia o foi le ia ka ko sa ma pora ka ko sa mo la ki kaulanga e le ko kusa ka foi kaulanga ma ku ngui o mai au ku a ku lo va na wa fionga ta ma pa ia o pa ke le mika e le ai sangari e le ai fo nia o vai ngai fai e ave o ma kaulanga i le ku fa le atuai ave o mama o ta tupe o tupe o mai pa ula lo floa o tupe na pa ke le mika ia o le mela dea ia o le taulanga o le nei aso lo fionga fa le ma vai ia ave o mama pa te le mika o na to mawai ne o le ola e fa va kala mari e ta stari e ia o le vaenga lai fa aka mai ia mai kango i lau kanga kango vili mai ngu mela ia o le a watu ia e fai mai e lau taulanga e mātou te le mana o mia credit card ma debit card ma le tele o isi mau card ia ai lofa mai ia i whanau ma le wha moe mo Samoa ia e a watu le wha manianga pa tele lo tau lima foa wha tu tumu e le atua mea o tau wha ia i kari kongu i lau whainga taulanga whai ma le alofa ia i ke kari kongu foi i wha manianga e a watu e le atua ia te tau ia ma vaku ai foi se ku alano ma se wha amano si au tatou manu Samoa le la sa ungi na kalonga kurei mai kurei mai ka kalonga le ma ke fia malo ia Argentina ia ma ka tenga ko i roka ko mo le ipo la langi no na fa moi ia le a fa uman tatou talo le nei tu la le uli ia ai fa malo si mai Samoa hanga le mai ia le fa moi pe ona ia tatou talo fa tele la bala wa fio mo fa manianga o le nei aso ma tou te watu ia te oi a lo fangia lo ma tou fa moi ia fa taulanga Samoa le lofa ai sili ai ona ma tou wa lo fa fa taulanga i la wa fio ia awase manuia ia mo whanau whenga iai matalonga le ngata i tam i tau lele au lo ta alo ai man Samoa e whapena fo i tamaitai ia o le a whapena ona ta alo i le whamoe moe pe ona iai ia mātou te talo i rau foa ia i la tau le angare le mai ia whatele ni me whatutumu i o la tau au foa ia ona o lo la tau angare le whamanuia na mātou iuni nei whamanuia Samoa whamanuia na mātou manu Samoa le nana mātou te talo latu ia te riso lo mātou wali ma ia tu mau inunga ia te o tau uma wha manianga le atua ma mana iona na mana uma e suafar tama ma le alo ma le anganga pa ia amen e manatu lewa dumo le tua le wha mamoi o le whalau whatas al tātou la pisa mo ia tawala i le sauninga ia sa fa pena na ta pena ina le fionga patele e mole to ile nga ngal fa tai mal fa malo la fionga e mole fola ia ile nei tuaso ta tonu lewa se fatu o pauli le ia le fa pena na aunga ia wale fa mo ta to la pisa mo ta wala ile na sauninga sedeni ia wa ta pena ina le fionga te telefono ko mi tsa foi ia le lo passes tali masne ia sa tatou tu vai fatasi fa me moi o le fola fatasi ni tu sanga me nga fa loano pa tai ya ma tu la tatou tala me fa solo tatou o tu tatou la nga tu le yaso bala o tu me nga fa loano le o fiona su te fono tatou ko mi fa foi o fiona mi sta la lango o fiona le fa pule ya fa ma va nga ti mai ta fu mo la sa nonga pa tai ya amalo se fua ma langi mai ni tula e no fa ma langa leo le tua o fiong patele mai lo fiong ai unsili fa no mavenga ya ma puane ia i longo e taputoa o le seu i opa ia wha i whongata Samoa o le atu tofi
ua te oto I fata ai ae mua Fale. O pa ia Fale malo, o pa ia Fale atunu, ai mai se lava o pa ia ma mamalu fatala le lei I ta whaifia o Samoa, male na langi atoa. E a fua mai le one le solia I le mata saua, se ia pa ia le one le ufitia, I le tai ula ula o nā whanua, ua atoa I nei Samoa. Tulou na lava. Ua sopo le manu wale I o whanga o manu ula, I so mātou leo whātau waa. A o mapu I le toho, lau tāpua inga mamala, le atonu pele I le anganga. Vai atu lau whāsausaunga, o no le nei ua whaafua lalanga, le whaamomoe o alo ma whanau pele. E ala I le tālonga Lakapi whaavao malo I le ipo le lalangi. E pei ona ua amata ina nei, pina e lau tō tātou manu malo mua I le wā machili. O le mafuaanga lava lea o lo mātou whaolo lo maa watu I lo walofa wha matua moni. E lenga whatauli maina le taunga tā o le sitia maa walunga o le whatupe ina o tā penanga ese o le nei wha moe. Ua mātou whatanisia lo walofa tūlai ma loa ao maa fola Samoae o tau lava mātou te maluai ma mau ailo mātou maa pusanga. E a o ina la vasa o te walo ma tātou whanau. O mātou au lava maa, mātou au lava maa, mātou walwalusia au le whau ngana. Ono le sa ilinga se neni, mo le wholaunga whatasi a wale tā penanga lau manu Samoa, mo le ipo le lulangi I whaurani. Whape ai ma lau Manusina, mo le tā mirisanga I Afrika I saute I le masina o Okitopa. O le a lava se whawai o le a e mā au I ai. Ma e milusia ai, mātou te sapaia, whātua ele, ma o mātou taliaina ma le anganga whaafitai teli. O lua au mā fola, ma lua lofa tūlai. O le anga I tonu lava I ati na e nei, ua whaata tia, mua, a launi, o tama mateine tā alo. Se leni nei, o le soasoani I tongina atu lea, o a launi vai aso taitasi, pata sei ma le pūlenga, ma tama mateine tā alo. Lona lua, po nesi mo le au atoa. O se leni uma o le atau au ina, soasoani po nesi, ma tama mateine ina I mawhai ai, o na au sia le vaenga maua lunga, o le manu malo I le tāmusanga. Noni tolu, tā penanga le Manusina mo tā mirisanga e whai e Afrika I saute ia Okitopa. O se leni o le amaau I ai, o lau fisoasoani le tā penanga tātou Manusina mo le tā mirisanga tele e whātinoina I tonu Afrika I saute mo le masina a toa Okitopa. Ai tā alafu tuua ma tā penanga. O se leni o le auina mai o le afa ngalea e tutongia inisio ai tā lafu nā fua mai ono tā penanga nei o le ipo le larulangi u orua tolu. Whape ai ma le tā penanga o le aule tātou whamoe o tamaitai Afrika. Alofangia I le atua, ia to esea, ia to enga o le nei aso, ma le whaulanga Samoa I le nei tausanga. E whāwai aso le nei whamoe, ma o le anganga, o le astofi umalava, I le tase tau le ono le afiafi, o le a whaalaulo ailo o tō mā au, ma le milusia. E fia whaamawina fo I le anganga o le whaafitai, ma le whaamalo I tātou whainga malo, ma pāanga uma le Lakapi Samoa, na anga le lei mai futia o sola I le tamu whainga le tātou tāpenanga. Manu e tele fuafuanga o whianga iei masio tātou atonu pele, manu ia lau tapua inga, mau Samoa wala la whaivato tama whanau, I la lātou tā longa lona lua ma Argentina. E whamanu ia tufoi a wawasa manaia, ma le tātou manu Samoa, I le alo atu I le tā longa ma Argentina, o tau mamana,
o wasa ai o tapo inga mau le Samoa. So I fua me e manuia. Alo. Ya malosa no ai au pionga siti telefono. Manatu le ua te atu so to tu palpala. Ala le tapo inga si tato atunu. Tu so le fa monoi yo le tato folau fatas. E manatu fo le ua tato tanu mai le si u yo le vanga mo tato pokalame. Ya le ava vai foi la tu muli le fionga patele ya male tato o valaudia. Ya le tato walo tulo ya le fa lauloina. Ya o maama musia se tato tunu o faio na tau mai ya fa manatu se tato tunu o lo fa pena na mai mo mai ya o numero nei o le tato telefoni mo tato lo samonei ono o fa o tasi ono o fa o lua ono o fa o tolu ono o fa o fa ono o fa o lima ono o fa o ono o numero na tato telefoni te sotai mai ai o le ua te tala ia lainga o tato telefoni tapunia i le tulai ono ia le tato whamoimoe le so ia i le amatalie o tato whamoimoe o whaingoina ia o le folau fatasi i fo ia tato vaenga i lungo o le Givealittle i upenga te whailangi ia o le fo ia tato link ia masalo la wai lungo o tato whasalaunga. Ia wale no silifia o le teo tato o tunu. Ia o loo ia tunu mau. En whaia na e whaongaina mai le link lea. E tuina saa mai e ia le seleni. Ia awale whaafifi le whaalauloina e le tato committee. Ia mo silifia foi o whailonga o seleni umo lea mahau le so. Ia lea mo foi lea vanoe te anga i tono le sei. Ia e fatinina ile mai ai o ni aso mo e leva no ia e te man malo ai ia i failonga o tapinaina e nisio paanga ese al tato la pisa mo o le afala do ato tato committee ia i fanga sorino al tato kalame ia malanga fa tai Ea, o te whiawhia e whātarawatu I le mai mo mai o le tātou turongo mai whaasalaunga tu sa o le nei a lau Lakapi Samoa e peo nei ai ia le tātou wha moe I le so o lo mātou whaasalau tu sa atu mai le Fale Samoa o le pulenga o tangata tā whawhao mai mua mai whafo ia po le Samoa Tourism Authority e pei ona le pōmala e le whaafonga foi ma le mai mo mai o le turongo I le saunoanga au tū foi o le nei aso e peo na tuleni ai le suita te fono o le Lakapi Samoa le fionga whare mawainga titi mai te fua. Ai o le whaalauloina o fuai o le atunuu I le nei foi vaenga o le aso o le o mātou whaatasiatu ia manisi foi o tamali o le atunuu ia e whai foi masui o le Lakapi Samoa e vesoa soani le fonga fongaina o le foa I paia o le tātou atunuu o le mātou whaatasiatu
le o ngā tonu ia o le laulau nei ma le whionga le ngā whatasi ia Fuimono, Alex Wright ia maise foi ia o le tōwha soi ngalovi ia mai le turimanu le tātou laulau nei va talavatu Fuimono ma lor se fo manuia ia talofa ma lor se fo manuia so alo e fa talofa te foi sa moi le mai mo fa fonga po fia lava le tafa nei la langi lo e ma ua mai ai ia le fa salama tu sao ia mai le maota le nei o tangata ta fa mai mo mai fafo ia o le tātou por kalamel nei o le fulaufa atasi fundraiser ia mo le tāpenanga o le tātou au le Manusina Samoa ia o loo whenga iai ma le ipo le lalangi ma lor soifua sawalo malo Fuimono vatalavatu soi whaia o ngā numero tasi le au malosi a le uso sa talo mai Fale alili le ala fui lea so alo lo fifi o te langolango e wai mautino le leia o Samoa o umona o ina i le loto e lofa fa moe moe pio na iai le whafonga so Samoa ia o whafonga mai so se tafo le larolangi i le matimatea le so ma le wha moe moe a o lo whaivata ma whanau ia o le nā o le aua Samoa o lua Samoa o le aua tātou i le o se aua o lua i le o se aua o le au Lakapi Samoa ia whataro whatu malo whalau ai le tala noa isi vaenga tā ua o le nei aso na ona wha manatu lava i le mai moa ma le wha whonga mai o le atunu o numelo telefoni e te wala au mai eilau fua i le so numelo le company telefoni o le VODAFONE o le ono wha o tasi ono o wha o tasi ono o wha o lua ono o wha o tolu ono o wha o wha ono o wha o lima ma le ono o wha o ono o numelo na o telefoni ia e te wala au mai ai ia matau ao mai ia saufoai pe a wha pe whaingatau na e o mai i le nofuanga le nei ai o isi vai na ta ua i no fonga nei mātou te whaasalau tu sao tuai a e a ngai mai e whailau fuai o lea tunu vilivili ei ma le manu palangi po te sao lea Fuimono masoi o le ta pena le vaenga wha pena a le leilau fuai ia whasipo vi fo ua whasipo vi lai oi o ana tuai ngā tala a le leilau fuai so sau fuai i te fuai le so e maua lau mea tau sami ia o le pasipovi lea tunu vilivili ia e ei mase mea ano o se manu ia ma le talo ma le luau no inga tātou whai ainga whatasi i nei le whale o tangata tā whao mai mo mai whafo a o le whai lai ei ma tātou whatau i ma tātou Jesse le na whatau pena tō mua ai le Jesse a Fuimono ia Samoa na o tō mai mo mai Jesse nei e small le size o lo size na small ia lea na whaatauina e māsani o na whaatauina i le lua se lau 5 tāla le asol nei o lea ua pa'u i se tau mawalalo se lau 5 tāla whaatau ai lo Jersey ia o le langolango sua fo i le tātou au i le so mai e whaisau foai ia ma whaatau atu sau Jersey nei i tātou STA Fale a se lau tāla lau foa i le so maualoa manoa e te alo e tātou sei po le tātou choa e te manu māloa ai i le weekend i le Return to Paradise e au fiai lau breakfast ma lau tō nai mō tangata e tō lua a whaila e te manu mālo i le so o i te lua o soi au manu mālo i le so ma te o ma lau tō lua whai poipo amene ea tasina vaenga tā ua ma le stasi o vaenga whato sina o le nei aso a le nau ta inga ma le te tālo i lo tātou o tuno a fio mai ma tala mai a au a fio mai ma tala mai a au i le whale o tangata tā whao mai mō mai whafo e peo na iai le tātou wha moe moe o le wholau wha tasi Fundraiser o lo tū wha tasia le Lakapi Samoa e le ngata o le tātou au o le Manu Samoa lo i nei pale wharani le ipo le lalangi wha bea fo i tāpenanga le tātou au o le Manusina i le tāna sanga e whaia i Afrika i saute. Po le alama le whoa i le tau au i nei le so se fulu tā la, 5 tā la ma tau te tali sa paia ma le nganga whaafitai. Sa lea so alo e peo na si le fia le tātou o tunu. O lea ua taunu mai ia le whoa i mua o le so. Ia o le whoa i lea ua tāpenaina ma tau au e le whionga ia le malu ia ma le Samoa Commercial Bank. Ia moli ai le whaafitai tele. O le ACP. Le ai lai wha malulu atu, ia le whionga ia masoe,
le fionga ia masoe o le wa tau mo bua to lau le fa ia le malu ala ko kau mo mai o masoe ma ACP ia al mana ia fo le afo ona le te va ia tu fa fo o ai fa pe mo mai le ACP o le fa fo ia fu a fa la wilo le ACP le so ia fa malulu atu o le fo ai mo tau no mai o le fionga ia masoe ma le company o le Apia Concrete products I Givealittle ia po le ACP ia ua lato fo ia le seleni se fulu lima afe tala se mas patipati na mo le wai ua tomua ai le tanto fa mo boy le so ia le ua tau no mai ia le fo ia le fionga ia masoe ia ma le company le ACP se fulu lima afe tala ma lo fa tai no melo telefoni na no toi fa manatu lava pe se sila nei lunga ia I le YouTube ale vainga o le talamua o lo share fo I lunga o le tatou la Lakapi Samoa Facebook page ia fa pe na ona tau ao mai lo fo I le nei aso na no toi fa manatu ia fai tele fai tau mafutanga le nei aso o le ua vela le tatou manu palangi tonu vili vai atu ia le nei auli fai lava na esau fo I le lua sfuru tala pe fia lava le seleni mau atu lau tau mawhutanga ia e te whawai foi ia ona e ang vaalea I nisi o a tātou whailonga e pei ona I ai matu whatasia e le tātou Lakapi Samoa. Ia au te loa foi o se amanoa tā uone nei ia I alo ma whanau ia o le tātou matunu ia e maise o lātou tau a inga li soi. Ioe, e le tau mo fie. Ti lotu I ngā so whapene I whaiel tala I le matua o le matua whaitama e loa I foi a inga o le tangata mlono whaasingo mang. O lea no le fia po se ti ngai ati o te vai atu roi lau to mai titi o lai moe mai e vai atu o lau a inga lai to mai e le ma whai na avesea e tupu le alofa e te foa a whasiri pe e sea le anga o lau a inga le anga I te tau totu e te tau tino e wha pena le winga wha Samoa le fo lau e wha leo le foa e le sipi e le iau mai e le whai ko fia le sipi le peo me ne foi sfuli mafe la ko foi so mai va ta lo fa tu ya so ma le fa le lu la inga sa sua le anga e katia au va inga la ngai e se foi le lango mai mai foi lo la tu tau au I so se fa mo le uni Lakapi ia pe fo na ye nei fa mo o fa tal no Ma lo fa tai a soi ma foi mono fai mai mo mai le tado a fai tele fa fonga le lisi la o le manu Samoa le ta alo ma tina le toilima sulima minute le lima e le tai ao le astona nei o le lisi nei o la o le manu Samoa e ben fa la lo mai pale farani le so o le tato prop numero tasi o James Lei mai sasina ma sa foto I sovai o le huka se lala le mai ngatai vai mamalie o le prop numero tolu o Paul alo e mile mai fale fa ma fasito tai o le loka numero 4 kapteni foi lea o le sunga ya Chris Voi mai foalunga ma saai o le loka numero 5 o Brian Alenu ese mai satu paitea ma satu ya tua o le flenga numero 1 o Fidoa Matt Fale mai moa ma sale longa numero 2 o le sunga ya Fritz Lee ia mai solo ma vai lele numero 4 Steven Luatua mai sale moa ma malie halfback o Chana Fentau Matene mai nofo alii masata puala o le first 5-8 o Christian Lelifano mai mangiangi male au waa o le wingis fultasi o Nigel Awang mai alafua ma vai Yusu second 5-8 to tuamua Manu mai a whenga masasina o le sefulutolu po le senta o Lupano Junior Seuteni mai malie masamusu o le wingis e fulufa Ben Lam mai alafua ma awala e a male fulpeki o Dangen pa ia aua mai satu paitea mamutia tele. O le au Fale o leo na manu Samoa le talonga ma Argentina, sama malolo mai vai sala ma siusenga, Charlie Famuina mai vai moso mga ngai fo le fanga, Michael Alatoa mai fasito auta ma matatufu, Taleni seu mai solo ma Eva, Sa Joren Taufua mai salailua ma ne yafu, Melani Matavao mai fasito tai malaulii, Alai D'Angelo Lewila mai ngatai vai ma whangarii ma Danny Toala mai no te whanga ma whane a siu e ma le whaia onga o wawasa ma neia si lana ma pusua i ngatai vai ma mo taa. Ia si patipati mai ia mo le tātou au a le manu Samoa le atawina le taua
le talonga matitina i le aso tona i nei mana i tatou au. Matau tia so alo le au leo ba ia toi i leo tapena i ni tatou Manu Samoa. Le ai ma se sa talo sa wa ia le ai sa talo. Nga weke lua fai mei o lua le sa talo. Le ai se salangi le tkoiche ia se le whangori. Le whangori. Le ai ma se ale meke whakusoli. Nga o sa wa i sa wa. Eo, to tele ta mai te mai sa wa. Pakui le lengi Lakapi sa wa. Ia wako le kelo lau Lakapi o mai sa wa. Ta mai te mai e whan nau whafo soi. Ola tau mātua na whana nau sa wa. Ea, olo a manoa pēr tātou leina telefoni, masalo le taimi lava e toi tau nuu mai ai, ia ni tātou fua ia o na mātou tau mawhailo lea, e tō lau mo le mai boa ma le whaafonga mai o le tātou atu nuu. Ono o whaawha o tasi, se ia o le ono o whaawha o ono. A whaifo e mai mo mai au Sitalia, po o sini au Sitalia, whea lava o le numero le telefoni, ia i au Sitalia, o le ono tasi, wha o iwa, o whawhitu ono vanu o. E apo o le o wha o iwa o whawhitu ono vanu o. Whawsotai ai i a Henry Lee i sini Australia. E a mo le fua i e peona iei tātou wha moe e a i le nei aso. Ia, o le fo i mai tau watu o lo iai le link o le Givealittle. I lunga o le upenga te whailangi o le Givealittle. Manu Samoa, ia e mawhai fo i ona e sua e lunga o le upenga te whailangi o le Givealittle. Manu Samoa. Ona mawhai leo na whailau fuai online. Ia o se whaatala ula atu nā le ngatai lea. Ia o le whaololo maau nā alau Lakapi Samoa le ngatai lea. E pe ona saunoa soi lea fiafini nei. O le au o le tātou watu nuu. E leo se au se vaenga whaau whai po se ainga o le au o le atu nuu a toa o Samoa. O lona winga ua whaatala ula atu lau Lakapi Samoa o le au se tātou watu nuu. Ia a fio mai tala au mai pe a whapeo e i Samoa nei. Ia o ilan tau lo mai mo mai lunga o penga te whailangi. Ia suwane i lunga o le Givealittle page. Ia le Manu Samoa ia mo sau foa i le so. E le ia sesi le fie tangata pe alu watu al Manu Samoa whano. Le ia sesi le whapea i fo sole. Seki al kako au. Seki al kako au. E le whapea sole seki al au au kamai e. Seki le ai o le au o tātou. Alo wingo le tala wailele. Ia pe fo ngā luenga le tātou te whaia. E le ingi so kako ai oi. O e le se ai oi e Manu Samoa. Alang o le au o le tunu. O le au o tātou te tue mai tātou te langolango. Tātou te saili. Ia so swani fo nei uso. Ia polo. I lātou fo i o lo tau winga le tau. Ia mo se ai o Samoa. Ia e leo se ole na lolangi mene ta ala. Ia e tau se ia. Ua mai ona tufatu i a le tele o tusi nisi o whawhengainga mai ka lisia. Ai mai se foi nisi o company, pisi nisi mwhare whainga nuenga. Ia a whaifo ua tauni maina ia le tusi aisi po le tusi tāra sanga le tātou Lakapi Samoa. Ia alofa maia, matala maia au, o le ala ma le se leni. E au tasi ai le mamano le ka lisia. Ia mai se foi o lau company ma lau pisinisi ia mātou te tali sa paia i le nganga fia ma le nganga whaafitai. O le ataro se sina whaafifianga po pūle nei toi taliu mai ei lea a tono e whitaui ia manisi o tāro fua i o tau wha mau popo mai e le komiti. Ea, toi whaatalo whatu i le toi tari mai o tāro whaasalonga mai le Fale Samoa o le SDA o lo tapu mai tasi ai. Ea le sailinga se leni o le whalau whaatasi Fundraiser le tātou Lakapi Samoa mo le whaamoe moe e whesosoani e whaatupe ai a launi. Ea tātou tama tā alo le Manu Samoa o iei nei Pale Farani. Ea mai se foi o le tātou au o le Manusina le o saoni le tāmu sanga i Afrika i saute i le Manusina fo. Ai elo tonu ngole tau wha mau popo mai leo tonu mai nisi fua i fui mono ma soi alo wha mau popo mai le tāno komit. Ia, sao le lei o leo o tonu mai nisi o tātou fua i ia se teimi o na tōlau lau ina atu lea e manatua. Alu lau se lau tā lai fua i le so. O na ngā waa leo lau suafa e mawhai ole manu malo i le
The weekend. Weekend ile ya for Return to Paradise. Return to Paradise. Ia mo oe ia malo paanga. Ai afa pia lai umana ne ya so tasia tanga tase lau ta la lan fo. E fa ya se no winga no mai yo. Oh. Ala lela avela la se la ta. Sa moile weekend entene. I only Return to Paradise. Oh, ka solo le mangaya. Te ko fawai ya ki la go di fu ile. Ila lo ngiu reading fu ile le la kusimba. Na fai so fo fo. Ai le mangai o le ngongi. Na fai so fo fo. Na fai so fo fo. Ia fa ko afai ke me fai ale fo. So alo, o le sa no mai sa weekend e la zona entene. Ya mata no muri anga. Wa le sa campa yo ya la fo ile au tau fitu. Ele se so. E mana tua foi la e aru lo fa pena. No winga le se mela ai lo ai fu. Ma lo soi. Nei mana malama le so alo fengo le o vai nga le pe fi. Na oi. Soli, le si la vai nga fa ko le ko nga i la sa. Oh la se mangai si o la nga yenga. E include le to na i ma le breakfast i le weekend pe a fai te mana ma lo ia i le vai nga le se la ta. So la wan kingi la nga si vai. Oi oi que fai ku se mai na ai pe kongi me vai dum oi chon fa ko lucky ga kai e malo le mone ka pe o le no fo fo malo soi ya na le ai ya o numero telefoni o le ono o fa o tasi o no o fa o lua o no o fa o tolu o no o fa o fa o no o fa o lima ma le ono o fa o ono ya e fa pe na ona e vala au mai ai ia ile tūlanga pe e sau fōa ile so a whai ia e whainga tāna e wala au mai te mana o te su mai ia su mai wha tau nuula fōa ai maua fua lau tau mawutanga o le tātou whasipovi tunu vilivili po le tātou manu palangi tunu vilivili Tui ngā loto i le sa tupu le mafuta le camping ale fitu ki ngai ka ngai ka fo i sa watu e asi atu o lātou whanau mai lātou sei tuai na nga ele e fa pena fo le fa moe ma va le pio na yai fa yo fa fo mai la tuuma ia o le tatu wa tunu ia o le fa moe mo le au Lakapi le tatu wa tunu le manu Samoa ia mo ila to lo mai mo mai lunga o penga te fai langi o lo yai foi lo ava no e fai ai ona tongi sa ma wan tatu au manu Samoa ia asia e lunga le tatu link o le Givealittle manu Samoa ia mo sa fo i le so ano e nga va ala ma to ye la fo mai a se le ni online anga va ala me la le anga va e nga va e fa ngai lo ngai ngai Samoa e anga va pe au mai lunga online lo fo ai ia po le tulanga fo e te su mai nei ia e te anga va ala o le manai o le su mai nei ele ngata e mawhai ona e whatawina lau jersey i se tautau ngofie o le pulo o le manu Samoa ia o leo mawhai ona pa ui se tautau ngofie na o le so na o aso tofi taitasi a wai e whio tu yuta le Lakapi unitai au e toi fo i le tau le lua se lau tala a o le so se lau lima se fulu tala leo pa ui le jersey le so o le jersey le ta aro manu Samoa po sa o le fimon ia sa o leo le lato jersey le fa ngai le manu Samoa i le ipo le langi ai afa tau le jersey le ni lava makoile lava le sa o lava no fo ai na lava le fo ai mo dia fa taila wala wala fo ai le so le fa tau lo jersey oi fa pa ai o le ofo le mai e ma lo fa tai se sila mai mo mai le to no ia ma to tali atu ele umil tato fa mo ile so ia o le ta le ono ona tapunia le tato fa mo ile so ai ele tali tonunga ia le lopo lau sfulu tala ma lau lua sfulu tala le atau au ina ile ne yaso le afso soni aloni o nei tama a sauni talonga ma Argentina ile asa tona nei tano se atu ni so fa fianga to tali mai fa wau ia le tato fa mo so le so i o nisi nei o fo ai o tau mai o le fo ai le nei mo le Lakapi Samoa mai le fionga le ngaftasi le fionga ia fui mono Beefem Hugo Beefem mai le Beefem Brothers Enterprises mai matautu ua tau mai le fo ai lua afe tala se me pati o le si fo ai e pe ona to lau atu le teme o tonai o le fo ai foi mo le Lakapi Samoa mai le fionga ia masoe
Norman Wetzel, ma le ACP, po le Apia Concrete Products, mai vaitele, ua lato fo ia le seleni, se fulu lima afe ta la. Se fulu lima afe ta la. O leisi fo ili nei mai salafai, o le fo ili nei, ia mole Lakapi Samoa, o mai le sunga ia Reverend Avatar, le satele, mai Fale alupo, mai le kalesia, e whakasa, ia le fionga ia Reverend Peia, Avatar le satele, ua foa ili seleni, lua se lauta la. Lua se lauta la. Alo whaftai, ma mau Fale alupo le ua tomua mai ia le whawhengainga le awhioanga I Fale alupo, e whakasa, whaftai tele lau sunga I whawhengainga, ia ilo wanga le lei, ia malo o lofa I alo ma whanau Samoa. Ia o nai fōai nā leo taunu mai, o lau tau wha mao pupu mai, ia nisi o tātou fōai, ia ile nei aso. Soi? Ia, o manatu leua, a matamai leanga le lei o le mamalo le tunu, le fōua tamua mai le au whainga luenga, ia po lau sa le vi, so tanga ma le atua e alai le titalo, ma lo whaafitai, tailo tō wanga le lei, whaafitailo tō maau, whaafitailo tō titi whaitama, la tō sila a o alo tama whanau, so tātou atunu e tau le taua, ia I tutono o atunu mamau, ia a wālawa le nei, wha moe ala I le Lakapi, wha manuia tele le tua, I lo tō wanga le lei, ma lo tō au mawhola. O nisi nei o tātou fōai le ua taunu mai o le fōai nei mai New Zealand, mai le sunga ia tai leota, e fawai ia mo tasi o le au whainga ruenga a le Lakapi Samoa, fuatino a wai e tasi le se lauta la. Te pati mai, whapetele tai. O a anga lei mai foi Manusina Brown o vai loa mo fuatino a wai e lima se fulu ta la. O le fawai mai Elsie Ula o le VODAFONE mo fuatino lava o le Lakapi Samoa e lima se fulu ta la. Ea, o leisi fōa ili nei mai a Natalia Botoi o la Lavaia mo fuatino lava e lima se fulu tā la. O ea kua kaunga piki fuatino le Manusina o lea, ngana lei mai tangata. O leisi fōa ili nei mai a Namula Ulu, Luaiva, ai ono Ausitalia, e fōa I mole Manusina, e tolu wafe tā la Ausitalia. O, whawhitai namu. Ea, o le fōa ili nei mai a Queen Lucy linga o Malifa mo fuatino a wai e tasi le se lauta la. Tasi se lauta la. Tai tele lava le anga le lei, ia I le tātou wha moe o le folau wha tasi Fundraiser pe ona iai li so. Ia, o lea whau o taunu mai, ia le fōa I mai le whionga I le tai whono o le tātou Lakapi Samoa, ia le whionga, ia Dr. Tuila Epa, sa ilele malia le ngoi, ia mo le komiti whaatonu, ia e le ngate leo le whalitua ia Killian, ia ma le nofo alo, ua fōa ia le seleni tasi le afe tā la. Se mai se whaatpai na. Tai le whionga te te whono. Alo whaafitai. Ia, o nisi nā fōa I le ua mātou tauri maina, I le nei aso, ia o le tō tele lavo I lātou o le wala au mai, ia e pēa fōi na mātou whai atu le teimu sola. Ia o le ua maea o na ngā sese leili tātou pobi tonu vilivili. A whai fo e isa o lua sifuru tā lao I lau tanga e te fia tau mafo I se whasi pobi tonu vilivili o le ulu ma le luau. Ia, su mai au mai mo le Manu Samoa, au ale au mai mo mātou e au mai mo le Manu Samoa, ai maua fuatu lau tau mawhtanga. O no melo telefoni, o no o wha o tasi, o no o wha o lua, o no o wha o tolu, o no o wha o wha, o no o wha o lima, male o no o wha o ono. No mela nao telefoni e te wala au mai ai, pe a wha whaingatana e a whioma I tala au mai. Ia, o loo awanoa foi, mo I nātou o loo mai mō mai nunga o penga te whailangi. Ia, whaafso ta iane, ia le tātou link o le Givealittle for Manu Samoa, ia mo lau foai online. Ia, e mwhaiona tongi ai te se leni nā, ia ona taunu mai lei nei ona tō lau I nātou leo lo swafa ma le foai pe a taunu mai ma le whaalo lava. E le mawhaintua le nganga le whaafitai, e whaafitai pēr, le anga le lei ma le maau, o mwhai fōi o na whailo mai nei vāanga le aso. E ala se whaatala ula, ia e le mo I mātou, ai mo le tātou au, o mwhai o na tāpena, mo le wha moe pe o na iai le lalo langi. A tōre mātou talo, ia, tui nātu pe o au tafa,
au ne ngalo lau manu Samoa ia ro fai ma ave fu ale atunu i le lalolangi e ala i le ta'alonga Lakapi. Sala sa stemi o na maua sa manoa fatala no ai foi legend ya murianga tele Brian Lima ya wa fia vo tama sa ri polo langi dalo Fale Lima Lima ele break ala sa si record le murianga mai o lea le tama ta'alo lo wingo lo ta'alo malona lotu ta'alo malona nau siona tunu tu sape mawasana tu pepele e te va ai le fina mai. Ya, sa stemi no fatala no le murianga. So alo. Al paua le o tangata le an fa pe ta alo te mine ya to inga puea. Ngale la vea o tangata mai yellow card ave tu. Ele se yellow card and red card. Ana fa pe o vai te mine. Manuna blunga na pue fe memelo free hands up. Ya, famana tuatu le matou te no fatu i nei le Fale Samoa le SDA po tangata tā whao mai mō mai whafo e te suma iai matala hawa mai e tuina mai iai sa whawa i le aso a whai voi e whafunga mai lunga le au o le tele ia po lau taxi po lau tā vale ia so mai matala mai ao pe 5 tāla pe se furu tāla e le leile na e whaalavai ia seisi alau ni o seisi tama tā alo mai tawatu la wa ngai mai Mohammed masalo se fuai le lato ofisa le wa ngai mai ai su mai matala mai au ma tau tali taliatu wa vevela le tatu bobi tunu vili o le ulu mare lo au ia male tele o isi vaenga o le vaenga tonu ana lo maliu mai el tulafa ale se tu pele se ai ya ala sei ya pasita no pese ya sei vai foi o tatu por kalami ne fiafi i statu fa fianga Moe le tātou Lakapi Samoa e peona iai le nei aso. E ai le sila ma le mai mo mai o le tātou tunu. O leo mātou whatasi atu e ma le whaiaonga o le tātou au te tofitu o le manu Samoa le whionga ia murianga tele Brian Lima. Masano ai le whaia si tana murianga. E iei nei fōa i o taunu mai. Ma e uleanga le lei o le atunu o le whato a mata ia o le tātou waso. Ia ai ma eu ia le anga le lei ma le alofa tu laki o le atunu nei aso ia lau whionga ngā whatasi. Ia o le foai nei o taunu mai ia mo le Manusina. O le foai nei mo le Manusina mai le company le ClickX Pacific Limited. Ia le whionga le tamai tai pule ia te pora lau tusi pupoli ma le company le ClickX leo o foa ia le se le ni lua se fulu afe ta la. Lua se fulu afe ta la. Lea ua foina e le ClickX Pacific ia le whionga le tamai tai pule ia te pora lau tusi pupoli e lua sepulua feta la. O leisi foai o taunu mai, o le foai mai le sunga ia Fortino, a Liki Agnes, a Wai Agnes Early. Fortino, o le foai nei mai a Agnes Early, mo le tamaitai ia Fortino a Wai. Ua foaia le se leni e tasi se lauta la. Se basi matele o le tangata le neu Fortino se tangata le neu pito i tele foa i wa lofangia ai i le so o lesi foi foa i nei ia mai a James a wai ia ma le whanau ia mo le tamaitai lava ia Fortino a wai ua foa ia le lua se lauta la o le pule na Fortino oi ia e mo le Fortino lau whionga so alo Pei te tau foi no fai se me alofa le tangata e pito i sina na alofa gia. Ia wa lewa i lo nei. E tele fo ai o tau nuu mai le so. Ia e fo ai lava mo le tamaita ia Fortino a wai. Ia se pat pati mai tāna komiti whaftai tele le anga le lei ma le anga alofa i le nei yaso. Ia a o lewa mātou whatasiatu ma le whaia onga o le tātou au te tofitu. Le whionga ia muri anga tele Brian Lima. Ia mo le tātou wha moe moe le so. Tātou wha muri anga ma lorso i fo manuia. Ya, fatalo fatu le, kaya maulunga statu atulu, ne vai ngaleso. Alo fatu fo i statu atulu o lo emba pa au ya tulu maum so stafa nela langi. O lo mafai ona mai moa mamata mai ile saili ngase rendi ale tato yuli Lakapi i ne vai ngaleso. Fatalo fatu fo i so alo, e va per fo ile va se lua ya Flora nga fatasi ya fui mono ne vai ngale. Leso, sei fo lo. Malo, sei fo manuia. O te noa e, o na oele te whaia o ngai teito fitu murianga,
Ya au te loa e lotu mai lava e te lango le wha moe o le sifuru lima. Ya wā oele e le matati o le lima i pule la lang. Fia red card, fia yellow card. Murianga, o le taimini nei o le i pule la lang i mai yeilo tantonunga. O le whaatumtumunga lea o le soifua ta alo so stama Lakapi. O le au sia o le i pule la lang. O le aso oela mona ia vai. Sa o le soa, o le whatumtumunga lea o le talonga nea Lakapi, o le hipo lalangi, o ila, e fia tausini o mai e tamata alo e fia ausia. Whai e la tō mawe fuka o la tō atulu, o le hipo lalangi, lea lai whapenani tausanga. Lua awhi luas fumal tolu, tau whai tausini o mai e alon whanau o statu atulu, e fia ausia le tato manu Samoa. Lea la iai ia whamoemoenga tālonga o mawai atu. Lea foi e mal tālonga whamoemoenga newa yasu. E le whamoemoenga le ipo la langi tau soal. Pea le tamai tau atu e isi pālangi le sau e mai sau tupe o te le lopo sau tupe po le tupe le teofoni foi mono. Ia se tato whataktani wai le lopo au po oe ia po whionga ngaftasne. Ia, kama mea mai. Malo soifua. Tai tala wa'u Murray Lane, kuma o Jordan Matemi. And so I found Samoa this week, and I just wanted to for Samoa. Thank you very much. Olea wa foi mai. What's your name? Murray Lane. Murray Lane, o le tama lea o nei tātou alii prop tau o le tātou manu Samoa lea wa ausia le ipo le lalangi nei tausanga ia James Lane ma Jordan Lane. Lea wa fo ia le se lauta la e le se lauta la mo murianga ma so alo o le se lauta la mo le tātou manu Samoa. Se mai pati Alo tai ia lea lava o e nei palangi malanga mai fafo ia ua angale lei mai lava no fa moe o le man Samoa. Malo fa tai murianga o le tatia ia talonga ma Chile wa maea. Talonga le ma Argentina. O le ase ava noa i tau te manu maloa i Argentina. Ia o le vai aso le nei soalo. Musalo le talonga pitosili ia le ua le man Samoa. Talonga le ma Argentina. Al talonga fo te le io lava loa e tau tato man maloa. Te le lava loa e tau tato man maloa. O le tele o ipo la langi sa tato tau sini o ai e tele lava tato pūl whakatase mele au lea. Au lea Argentina. Ia o lea wa whatulanga mai masalo pe whaantata alpe whalima. Whakatase al man maloa ia tato. Ai tato maloa me talonga uma. O le maloa ia tato. Na malo i le ipo laulangi tasi iwa. Na malo ai i Argentina. Ai tu sai foi mal whawhisi. Ia te au lava ia. E te le avanoa, e te tau tato malo ai i le vai aso le nei. Ia Argentina. Iai se ta alonga e tauna take le manu Samoa e malo ai. Mo se lato avanoa i le purafai. O le ta alonga nei ma Argentina. Mo leva ele toi au sia le manu Samoa le quarter final. Pea na ngata mai tō vai tangi. Ia, masalo pena ngata mai vai teimo tasi iwa. Ia. Lea na au sia ai le play-off. Ai ei lava lo tatolunga. Ua tau ata mai a tato au tau sangane. E tau na maulunga stulanga e o iei tato au. I le tau sangane i pola langi lua whelua tonu. O le tele o manatu i la tau former players o au te tasia whapea ua tau too soft e le Lakapi. Tele i na control le TMO e a maletulanga voi le ta offi tele yellow cards tele red cards o le flow talonga o le alo fina ngalo i o le talonga lava Lakapi o contact sports o talonga fa tama ia ai ona o le tulanga foi le tele tula foi le tau pui ai le tele la vea ai mesi lava o concussion a waso ia ele ien tula foi no fa pene ele tele foi se la vea sabe al temel nei ia pe o tau tele mal tula foi o va ai ele to tele foi la vea o tulanga la le wa ia ta longa temel a bo pe o tau fefe
ai me se lava tātou a pe o le reputation la lava tātou physical o matako ua mata i tu foi le tu langa la fali o no le reputation na ma mata mai ai le ipo la langa i tasi i vevatas o le strength le sa fatino ma sa mo tu langa tau pu pela ua mata i tu ma va ai ia au te tele foi la langa fa pena foi ia la fari referee i tu langa le titilo tu langa le o le malo si le pui i tu langa na wa tau titilo e lava tato a ia ai o talonga e fatino se fatino nga physical wa pe o fianga na e fia mai mo mata ia e mai se le pe a mo le pui ia pe a mo le pui wa pe o tu langa na me se tato au nei le atu nei Pasifika, Tonga, Samoa, Fiti. Fia te le tulanga lea. Ia ua vea le manu losi foi lea whatinonga o au nei o le talonga. Ia ua vea ma tulanga foi lea ua tau whaitu tilo mai. Ia atu nuu mōlunga, me se foi ia lau whali. E tau tilo foi lea whasalanga, lo tulanga whapena. Ua tau whewhewhe, foi le whatino tulanga fisiko whapena. E le tulanga le tele ma tula fono e tau pui mai ai le tulanga la tamata okay malo ia foi mon ia ia ila u le tulanga foi le ia te au ia le nga o le foi o le talonga le Fiti ma Australia wai ila wa ia mata tu iai pe wa ver le tele o faitionga anisi foi na faitio ina i le tulanga le lauferli ina i le ngata i leo TMO o le talonga lea. Ua iaisi na fisosoani wala wau vai e le talonga tātou ma Chile. Paula se talonga matua le leili lauferli ina i le lauferli ia se vangana ai lauferli foi ia i tāfua ma TMO ia tau fia maisi o faitionga. Ala wau ia vai. Ua ana le ai le talonga mo muana ma le tele faitionga. Ai le mana ia foi faitionga pa langi. O faitio sao mai te lo parlangi i le faitu au na faio wa tele nao o afoi o le mai mau talonga o le toi faina ina o lo fai o le tasi na vai ngolo ye faitio ngai tama sanga nei le parlangi masalo e sao no ye murianga o le tutusa por inconsistence o fai unga lo fali tai pela o tai mi foi le palasi e lalo le foi le port carrier ia aluatu molo malista ngata e tau mawhai e ese le polo ia ele umia ai whaasala ai foi lau whali e PSC kone whatoa whaasala tasi nau mai ngolo whaitio ina lau ai mai se lau al tele o former players whai mai e inconsistent ia whai unga a officials e le taam le sanga o le ipola lau laki o le alo ue whine ngalo ia e te matua soalu a tatoto e fo ia ngai tua e isi foi ipola langi sa fatino e ala tatou atu le lua fe male tolu talonga ma Samoa mai ngalan ia le na tuli oi tu le talonga na sa fatino Australia e tulanga foi le fai unga la fai sa fai e tulanga foi le o penalty wai lua ko ia lua penalty try so kalonga yes ile scrap ia ele ian tuos ko na sai ai penalty try ai le na se won ia o talonga ma England ia pese wake up call na talonga ia malua try ma England champion ta to fo ila lua fesuta si talonga ma Samoa South Africa ngai to owi ia fatino i no fapa ne fai no fapa ia se va ai te ne la loa ma Samoa sul tolu de malu ia an fale tolu fo on lo fali e ia la pole ile talonga ia mese lava talonga te ai mese foi talonga au nei Six Nation sorry ia pio aula le pito fale ton mo fa unga la fali talonga fiti ma we ia pio sa noa ia la fenga maftas pio na le na matuate te fa tio o le vante tau yelo wa tasilo al penalty o le la talini spo le silo penalty o kam no la ga yen wa masalo pe tolu fa no fa sala ia Wales
lano la to ko ai lei ma se sing tuli tu ai na tasi al fa sala fiti yellow ka ia o pe tu langa le pesa ai sono e inconsistency fa I unga lo fari e te tau jusa o tu langa ia o le tu e mesa le ipona la na ma fa tum tumunga fa tum tumunga ia ai pe o tu langa e mesa lava au ia 6 pe au ne ia pe fa tino ina ia presa por la folila to ia fa tino la totalo e tu langa pe la ia le la tatu talo ma tintina le neva yasu ai masalo tatu talo ma muli mai ngela talo sia awane I sauce lau fadi fa tino se fa tilonga piol mele tupu ya los ma fit le tatu talo sia awane I o se tu langa fa pena langa o twina o le ki sai te talo ma le po ai e alu lunga polo fa ia ka tolue o nā lea la tato titi loi loa wai pe o lo I la awhai e whai unga o talonga. Mai mai o le turu. Ia te lo fo o le tasi lea vai ngai te leo na whai tio ina I fo I pūlenga o au matamata alona ia tātou fo I lau whali Samoa nei tu lau fo I pa ia matawhatafa nei tātou lau whali. Au lea la tātou te matamata mwa vai fo. E le ai. E le whapea na o tātou. O la fo I la sasi I la wali mahukua ia la wali pālan. Ai le leila tātou o domestic tournament. Ia au le ipole na lorang. Ia au le sia vai ngai tate baba I ita ia. E pressure fo I ngā wenga. E pressure fo I ngā wenga officials na tau ia. Vai taimi e tusi tātou lima I lātou whai unga whai. Ole mea muni e na ole lua matala no whare vai. Ai matua pressure. Ole mea na e tā ua I le toa I ngā mā loa fo I lele. Ole manu mā loa ina ia aua ne I ei se whai tio po se complain mulmuli. Ma se se blame mulmuli. Le te sau noso alo I mei o lau whali nei I tātou tunu. Wale leo pressure ata whai ia. Oli kaya ka whai. Malo whawtai, mai mo mai o lea tunu na toi wha manatunu melo telefoni. Ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ono o wha o tolu, ono o wha o wha, ono o wha o lima, ono o wha o ono. O sauwheso soani mo le Manu Samoa male Manusina. Murianga, ia o te iloa e tele au paanga. Tele au fans, I la tau o lea mata, mai la tau e muli a te oe. Mai la tau foi o lea fia I lau taalo Lakapi. Ai o le māneia foi o lau tala noa tui lea tunu. Ona sa usu le vi o le fua Samoa a te oe. Sa e taalo lima ta sanga o le ipole lalanaki. Whawtai mo le whao no ino lau tai. Au te lo se amano ta ua e te talo I lea tunu. Alofa mai. E ui o le te whai a onga te tofit. O le sfulima mai Manusina le mana o mia sosai. Au te loa se ama noe te talo e tātou wō ma a inga ma paanga. Anga le mai whamoe moe le so. Ma le whanora lama mune anga. Ia, a te tere lava so alo. Pei lava na sau lona whiwa ngaftas. O le auri mi. E leo se au au, e leo se au ala fuimono, e leo se au so au. Au le au ala tulu. Moni lama. Au ala tulu. People's team. Ia, Samoa ua lima vai fo tato yuli. Ua le maa fo le tangi atu ia so uma ma so uma. O na ua fia Fale leia nistu langa o tato man Samoa. Ai mai se fo alauni ala I tama. O lo whaatino ina wha moe I wharani le ipola langi. Alo wha mai. O a lava se leni te whoai o mātou te tanlia ma le nganga whawhtai. Aua stato atunu, a o fo e na mati ti e iloka. O ta fe lo mimika. Whaale le fua ma whae e aku le pu e sau I le waki alu koe sau. Tātou te toi fia o la le tūlanga le nā. Tātou te toi fia o le tūlanga le nā. A o lau lango I le aso. Ma le vai aso fou, ma vai aso le tua atu. Ma tua mana o mia lava. A o lau lango le nā. E iai le matou tatonunga. E ti e mawalunga e le tatou au. Ea whaatinu ina le whaamoe le pona langi. Ea, alofa mai. A whapia o nai tono lo ofisa. Sina taimi e tue la mai e sa vali me tusi sau se le. E sfulta la, pe lua sfulta la. Ea, u whaapopo lava e la lofa maneanga le. Il tato au o
Whātinei na nei wha moe li pola lang. Ia, mai e malau lango malau te talo. Awa ai wha moe li vai aso le nei. Fe ai ka malu vai aso le nei. Aso alo. Malolo le asko ngai uka ko parade lo. Awa ye lo tantununga atatu malo le aso nei. Salo ia waiva se 40% le tato vanoa le quarter final. Awa tato malo vai asa nei Argentina ua lu ai fe ina Argentina wana fe ina mua ia England. Ciao le a foi o tulanga na. Le tato te mana na oia. O le vai yeso ane nei. O le take lava na tato man Samoa ia tato man man. Tate manu malo i Argentina. Ia. Ua valus full percent pe ona sa noa. Ora fine. Ai mana ia foi o lo fa no lo fa no pe ava pe ai manu malo. Ale te mata mai fai mai. Vai no sulu ta la no malo en man sa. Yo talo mai o pol alo e vileva mai o ule na fa ala unia tamano ko ngia ala ngia gamana. Fai vo lau ke fai kio sala ngo fai kio lan ko kongi la kupe. Ya, a tolu le to titi anga solo mele malo la tulu e wale la talata mai le fale malo. To titi tato vai nga solo mai. Tu si sa so swan. Ya na so swan. Ele pong sar si de si la le tua to fati munga lotto al famalianga. Familia ai fatu tumu meu fanga ina. E Vasilia soile tau ori mai murianga fa mo vole. Ele é seu facili. É possível em tau o manai o levar em o lefaftai. Ele foi tato ma futa ma muliana. Ia e piana sauno foi sio ele tau fai loina. Ia le foi te mali o le tato watunu. Sa tau tua lima tau sanga piano fai loatu. Ai e tali tonu le langona. Ele sili le tai le tapuai. O le tatu tapoinga e a fua le tatu lango. Sa more o pumoni le vitala fa vivi. Le vitala sel watu. Ai o le langona ona o le au le tatu watunu. O tatu uma le au. Pe tala, pe lua tala, pe sene. O le ale vaenga te foai ai. E te tali atu ai lo latu fa moe. Lava lea. Wa tongi lau maa. Wa ilole lei. O oe. Olo e tapua e malong nau awol pole talonga ma Argentina pe ona matu ye langona te lo ye feitau o tatu watunu ole me ye le loto e ye le awala e fai ai e ngawa le sila le fa po ia feitau e pe ona ye al talo o tatu tu fatas e ala tatu lango le fa mo o tapenatu le tatu uni ia awana ia lo mafana amui o to o ye no to walo to tono nei fa mo au le tuno amu ia ni afio anga lele malele mai lungo le ea so voi o fe lava o fa ilo mai ai ia so se afio anga I nei alo ma fa na ai tasia le ngole tatou te e ngadu lu e fatasia o le au Samoa o le au si o tatou watunu ia ma tu talo pe tu lalo ia ye bele lu wanga le lei e ala sau foa I le nei fa moi alo fa tai fai foi mai mo mai ia e te fia anga le lei mai ia murianga e tawala mai e lau foa ia foa mai pe mala mai tato numela o le ono o fa o tasi se ia o le ono o fa o ono sau se taimi ona to lau le nis foa ia matala tano foa mo murianga e le tulanga pe nei tano fa mo le so ala masai ni so fa fianga i le nei fiafi Tui mai o taro whaasalonga e pēna mai mua mai le tino I lungo o penga ta whae langi e ala I le wha moe moe o le tātou Lakapi Samoa ea mo le lango ina o le Manu Samoa whata se fōi mo le Manusina o nisi neo fōa I toe tōlau lau ia o le toe tōlau lau nisi o tātou fōa I nao na whae lo pēa nu mela o tātou telefoni o le ono o wha o tasi ono o wha o lua ono o wha o tolu ono o wha o wha ono o fa o lima ma le ono o fa o ono e te vala au mai ai ia o le tō tele lava o le atinu na fia mai matala mai au I le so tu ina mai la tō foa ia maua fo I le tau mawhutanga
e pe ona iai ia le tātou povi tonu vili o le ulu tau vai atu le afiafi whapea foi ia ma le palu. Sami, foi? Ia o nisi neo foa i ua taunu mai e toe whai lau i loa atu pea nisi foa i taunu mai la mtanga pe a whapea leo whatoa maua mai a tātou whasalaunga e le ngata i Samoa au i lātou lo mai mō mai lunga o pe ngata whai langi ia e whatalo whatu mai le maota le nei o le tangata tā whao mai mō mai whafo ia o le foa i nei ia mō le Lakapi Samoa ia mai le fionga le ngā whatasi ia fui maono Yuko Bifem ia ma le company a le Beefem Brothers Enterprises mai matautu walato fo ia se leni lua afe ta la o le si foai o le foai nei mai le fionga ia masoe no menuetso ia ma le company a le Apia Concrete Products ia po le ACP vai tele mo le Lakapi Samoa walato fo ia le se leni se fulu lima afe ta la o le si foai nei ia mai salafai ia mai Fale alupo i le mai le sunga i whawhiangainga ia Reverend pe ia avata le sātele ia ua ia fua ia le seleni mo le Lakapi Samoa e lua se lau tā la. Anga le fo i le whionga te whono, le whionga i antuna e pasa i lele malia le ngoi, ia mo le wha moe pe ona iai le so e ala i le komiti whatonu, tasi le awhi tā la. Ia ua foai mai foi ia le fionga ia Mohammed le malu ia mo le tātou Lakapi Samoa i ngata leo le fionga ia Soalo ia ma Brian Lima ia ai mai se foi o le sunga ia soi ia ua foai ina le tolu se fulu lua tā la se mai se pat tele mo nei foai tele tolu se fulu lua tā la ua foai mai foi ia le tofa ia whanaya natu tau le alo ia mo le tātou Manu Samoa ua foa ina le se leni e tasi le se lau tā la. Ka petai le anga le lei. O le foa i lewa o tauri maina o le foa i le nei mai le presidente ma le asosi lau fali e Samoa e tauala e mo le Manu Samoa, le Manusina ma le Lakapi Samoa ma le wha moe i le so ua foa i mai le 5 se lau tā la. 5 se lau tā la. Whapte tele ai lupo ia va pe foi ma le vai no lau fali le o foi na le 5 se lau tā la fa moi le so o le foa i le nei mai a Mary Siana ai ono mo afa ai ono e lua se lau tā la anga le mai foi ai lao ma le lopa mai sapunawa mo soi au vi e se fulu tā la mai a Marilei mo le Lakapi Samoa e tasi le se lau tā la. O le si foa i nei o taunu mai ia lea nava fotu tuanai ua foa ia le se leni e tasi le awhi tā la mo le Lakapi Samoa. Ua foa i mai foi ia o le foa i lava nei ia mai a tāvita pe nai a teo o tāvita pe nai a teo ia mo le Lakapi Samoa ma lea nava fotu tā nai ia e tasi le awhi tā la. O leisi a tātou foa i le so o sua malo falelua ma sosi malo fie ma le sosi malo fie Samoa ma le pisa e la fionga ia sua ia i tātou laubua lava i nei i matangi anga lua ua fo ia le se leni e lua se lau tā la Ea toi awina tu foa i nei ea mai ia te pora la mea popoli ma le company le Click X Pacific Limited mo le Manusina e lua se fulu afe tā la anga le mai foi Agnes Early mai lotopa mo Fortino Awai tasi le se lau tā la fa pe foi fai no le James Awai ma le fa nau mo le tinao le ainga ia Fortino Awai e lua se lau tā la Nisi ne foai ia foai lava mo le sunga ia Fortino Awai ua alofa mai ia le sunga ia Taileota mai New Zealand ia ua ia foia le seleni e tasi se lau tā la mo Fortino Awai
Ua lofa mai foi ia Manusina Brown o Vailoa Faleata mo Fortino a Wailava e 5 tala. 5 tala. Ua alofa mai foi ia Elsie Ula ia mai le company telefonia le Vodafone mo Fortino a Wailava e 5 tala. 5 tala. O leisi poa il nei ua tapu mai ia mai Natalia Potoi ia mo le sunga lava ia Fortino a wai e 5 tala. 5 tala se mai se pati na mo Fortino a wai o se tasi nei o tangata ua pito i sili o na tele le foa i le so ia ua alofangia i le tātou wha moe moe. O lesi foa i nei mai a namula ulu la vinia ai ono mai au se tālia e luaiva ai ono. Namula ulu luaiva ai ono mai au se tālia mo le tātou awa le Manusina o ia foa ia le seleni e tolu afe tāla au se tālia. Tolu afe tāla au se tālia. Ia ua foa i mai foi ia tamaita ia Queen Lucy lingalinga o Malifa. Ia mo le tamaita lava ia Fortino awai e tasi i se lau tāla. Tasi i se lau tāla. Lord whakafonga fui. E a whai o whakafonga mai ni si le talawhatai nei o Apia ma le taulanga o maa o mai tātou whakasalunga a whe mai ia i le Fale Samoa o tangata tā whao mai mō mai whafo se 10 tāla pe 5 tāla pe 2 se 10 tāla o le maua lau whaspovi tunu vili a wālau tau mawhutanga wha pe fo i le mea ia ano ma le luau e a maua fo i ia le mai malu a le leona e a whio mai matana mai a ao ia mātou tāli tali atu whautai tele lava ia e moni lava le levona a matali tātou wha moe moe ia e ma eu le anga le lei ia ma le anga lofa o le tātou o tuno ma le lofa tu lai foi e pei ona vaia i le so ia se i toe foi ia muri anga i tang sanga o le ipo le langi e maua lunga le tari malo forani tang sanga o le ipo le langi muri anga Tau tia mai lava le asonga open ai le ipo le langi se ia o mai te mine whanga solonga tālonga tua mata mo fiela tatu vavaia te foi i le stadium no ta alo mai e ta longa tentas o Casamaya man tua foi la so o le World Cup mo le ipola lang tausanga ia ai Olympic vai tausanga fo e fai foran lea e tau tapena i e tātou au te tofitu ina i e whamautu lea mano ia o lea tau tapena tuai tātou au te tofitu ia mo le lesi qualification era fatino le Australia ia pe mo i sava no e qualify mo le Olympics o leisi whailonga i le so a se lauta la lau fōai e te anga waa e te alu te tono le sei e te moe mai whai mano longa o lua e to lua i le weekend i le return to paradise o oe muri anga ma salina e weekend le return to paradise i le au te to vitu le whai koko le ni o se fale le leimo malo longa le whai umora vai aso i le masangi o weekend le return to paradise oi ai o ava noa le maua ono le taito vitu ia le nā tonua ioe ava noa le taito vitu a lea la mati atu tua ia o lai mata te le elo i ngoa i tua le return to paradise taimi o le toa Samoa taimi o le toa Samoa ai le masangi kai pa le toa Samoa tua mo lenga mai kai ple matanga le tausanga nei ai e laki ka ngaka e maua le amanoa le amurianga tua i laki lo o matou kai pa le vai aso tona yatu tua i mata o fie fai o le fou o villas o le beach ia o le survey sa lau whainga luenga e lai vata ita le mata ata mai o tamai tai foi mari whainga luenga o le whaitai malo o lea la e sau oi whaupunga e include le breakfast malitona i le sa le toa na i le sa ua le mo le mauala foi mono sa mata toa na i whata se foi mono tau tia toa na i le sa e le ngata lai tangata o lono for return to paradise a le lau auto e foi matangata i whafo e lea o lono for ai a e fia a wai atu toa na i whai lau fua i se lau tā la a ngā waa lau suafa i le tātou sei te manu maloa i le free weekend i le return to paradise mantua so alo ma ulian o le pola sfalene fai ele show le tu fai tuai ma naia
te ilo fo i show e fai nei ia pia li taulang ai manei ana le anga i tua si va ai la ai se e mai la te ne fai popo le fai ngole siva Samoa ma se malie a tu ti vai te mai lima mi noi mai o te mai lima la fala mole manei o le babai a tele na va hanga manei e to wa le wo si fia ele tau famtala ya jo lua loa ona lua ya ile fale ia mo ta faonga ma va hanga fo e vala au ai so si temi o vala au ia e ala na lua i ono lai ile tupi ia so alo ia ese ale soule na matamata lo tau sa ta lo ma sana ya lo tua ese la soule o ye temine ala se fulu tau sa o lesi vai na tau o yeso ina mai o le atu li ale si fi manta mo le ata ele ia se si o tau tino o lesi vai na tau o mo le si pia le tunu o le Jesse le se i tone no le Jesse fa mo le lava foi mon o le Jesse le aleta an o le tato Manusina mo pe na fa matala e foi mon e lua se lau lima se fulu ta la le tau a le pa u le ia ina o le so e se lau lima se fulu ta la o le mana ia la ai sa foi fa tau no Jesse o te no foi wanu lo suafa e to tono le tato se ilea o le return to paradise o le foi ia isi tato me alofa e ma fai ona fa me alofa to le unia o e pe a te le lo foi o tato pulo e fai masuva nia o le ne yaso fa manatu no melo tato telefoni fa mo mole le atuno ia o le mo te alfa o le ta le ono o le tapu nia lo le o le tato fa mo le so e ui na pupu le tai ia au te loa a fai tawane le se leni wa ye le so ia o fai si te le e ma e ule anga le lei o le atuno le nei aso a fui mono ia sa o le lei o le o la talata le lima sepulu afe pe sili atu fo il se leni wa fai ona pa au mai tono le tanto fa mo le so ia ai fa manato atu fo ia ila to lo mai mo mai lunga o penga te fai langi o lo ia ile ava noa e fai ia ona fai lau fo ai ile tanto give a little page I lunga o le give a little le page le Manu Samoa e mawhai ona fua I mai ai lau fua I mo I nātou o lo mai mo mai nunga o pēnga te whai langi. Po whea lava o le tafa o le nei lau langi o lo e maa ua mai ai I le tātou whaasalonga tu sa o le nei o le wholau whaatasi Fundraiser ia e mawhai ona fua I mai I lau fua I ona tō lau lau I nātu lea I nei tātou whare Samoa. Ea, o nei vai na tāua na o tūtau tūwhatisia ni sa tātou fua I sau sa taimi o na tō lau lau lea mo le sira fia le tātou o tūno ai alea mawai foi nei whaafianga I le rea fiafi. Toi whātalawatu I le toi amtari o tāro whaasalonga ea I le nei foi vaenga o le awhiawhi la tauia mai le whamoe moe o le tātou Lakapi Samoa. 1, 2. Whamoe moe o le tātou Lakapi Samoa ea mo le sa ilia le se leni o soson ia I le Manu Samoa ma le tātou Manusina ea mo le iai le tāmu sanga o le impone o langi whangasolo I nei ia I te tonu o Farani. Ai whamanatu nu melo tātou telefoni ono o wha o tasi ono o wha o lua ono o wha o tolu ono o wha o wha ma le ono o wha o lima wha be foi le ono o wha o ono ai o nisa tātou fuai Nisi neo tātou fuai o taunu mai ia mo le whafteitele le whionga le teitei whono
ia o le tātou Lakapi Samoa, ia o le awhionga, ia tui la epa Dr. Sailele Malia le ngoi, ia mo male nofo alo, ia male whantua ia Kilian, lea ua fo ia le seleni tasi le awhi tā la, ia mo le wha moi le so. O le fawai nei mai a Tangaloa whaafawina sua, tawala le fawai mo muri anga tele Brandy ma le Manu Samoa e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. Se pati mai taro komiti mo nei fawai nei. Ea, ua anga lei mai foi loa tua le ite o le vaenga o le taula mo muri anga tele Brandy ma le Manu Samoa e 5 ta la. 5 ta la. O le foai mai le liloia ia au mua mingle wai mo muri anga tele Brandy mama le Manu Samoa e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. Nisi na foai e peo na tauri maina e ai olo o ngā solo mai pēr ma manu le tātou o tino e tuina mai nisi o tātou foai ia wā le tātou wha moe moe ia e peo na iai so a olo a wanoa tātou leina telefoni fai foi na tuina mai lau foai ia ona piki lea ia I le aso a taiao po se aso o lea foi vai yaso o leisi foai lea ua tonu mai o le foai le nei mai Henry Mailo Malifa ia mo le sunga ia Fortino a wai e lua se lauta la ua foai mai foi ia Helen Jacopo mai Ausitalia ia mo le sunga lava ia Fortino a wai e tasi le se lauta la Samoa. Whaftai, foa. Ia o nisi nei o foa I o taunu mai, ia o le whionga e le taitai fono, o le tātou Lakapi, ma le Lakapi Samoa, mai le Paradise Finance. O le foa il nei mai le Paradise Finance, mo le whionga il taitai fono ma le Lakapi Samoa e lua afe tā la. O le foa il nei ia mai le sunga ia Jackie Fipuleai, ma le company o le Global Travel, ia ua foa ia le tasi le afe tā la, ia mo le wha moi o le Lakapi Samoa I le so. Ia sa o le leiso alo, ua whaisi tele o le foai ia ua tau au mai, lea ua tau nu mai I le tātou wha moi le so. E mo le atoa ili wha tele, ia nisi foi ia e ui lava foi na mamau Australia, ia ai o lea lava o lo taupati mai lava, ia le tau tele o nisi o le tātou atunu o lo au mau ia tunu I mamau, ia au wale wha moi o le Lakapi Samoa I le so. Mana tua, o le tātou wha moi ua wha ingoina, o le folau whaatasi Fundraiser. E whaava yaso lea ua tā pena I le wha moe. A wha pēa leo mawhai o nā tau au ina mai lau foa I le so, ia o iai lea stofi o le vai aso asau, ia Malaysia stofi o vai aso taitasi, ia o le au mātou ngā nurue atu, ia le whionga ia so alo, ia le whionga ia murianga, e le ngati lea le whionga ia soi, ia a wā le tau lau wina o lau foa I. Leo wala tana te 5 afe tā lan tātou foa I le so alo. Ma lo whaatai, te lea lea tupe wanga le lei ei lea tino, whaatai tele lo tō wanga le lei mo lo tō wanga lofa I nei aso. Ai, o nisa foa I pe o le tau ina mai, o le foa I nei, mai le au Lakapi, a le uso sa talo rugby club, mo le Manu Samoa e tasi le afe tā la. O e tasi se lau tā la, whaamanu luatu e tasi se lau tā la. O le isi foa I nei mai a Harry Junior Mawiliu, ea ma Natavia Kyle o loto pā, e tauala le foa I mo Orion Kyle ma Dr. Sean Mawiliu, o le fomai le Manu Samoa, e tasi le afe tā la. A tai lea ngā le lei, tai lea ngā lofa, leo mai tau watu, ia o le tele lava o nisa foa I le so, ia o foai lava nei to rua mawhanau ma tau ainga o le tātou Manu Samoa ia whaaftai tele lea ngā lei nei aso. Ia I toi whamaro le whaaftai, ia e ana lava nei au foai o le mano le tātou watunu, le ngata I Samo nei, ia le lava wa whaitau ma maitau, so se tafa lava o le lalolangi, ia o lo mawhai o na awina mai ai,
le anga le lei e ala le fa moe pe ona tofaina mo le nei aso ia wale au o si tatu watunu le manu Samoa ia o lo mo fai ona iai tutonu o fa nga maya ia awale ipo le lalolani ia a fai le iau mai lau foai ma tau te tarpea ma tualalo ia e ala lava i lau fesosoan ia awana i whanau o lo whangai ma talonga. O le whaiunga le vai aso le la tātou wanga tuai o le whaiunga lava o le vai aso Lakapi. Te le talonga o le ama whaiona mai moa i le tunu ui lunga le tautua le TV tasi. Ia mai se lava o le talonga le ale manu Samoa i le tai ao le astonai. O lono winga ia o le whaiunga o le vai aso tātou tāpua ia le alo whaiva o alo ma whanau o le tunu mea le o whaatangi si ai lau fesosoni ia ma lau lango e le wha moe o le manu Samoa. Murianga, si toi fesilia tu lava ia Murianga. O le toa tele ia o alo ma whanau o Samoa ia sa moe miti na ia usia le manu Samoa le tāmu sangari po le lololangi. Ia au te loa o le o tamaiti ia wa usia le te mil nei. O se fianga tele le mo la tau. Na ifo inisia le tolo lo wina le amatanga o le lis. A leo tamaita watu ato e maua le amanoa o no manuanga. Tai peila o le li le o reini ua. Tulanga le huka. Le ua whapenao na toi maua le amanoa e sui tulanga i a tō laimu tenu. Ono winga, o se amanoa tā ua i alo ma whanau e le o whiwhilia. Ina ia koleni pia? Ia, e whapenao lava le ipola langi aso alo. O alo foi whanau le ato luu e le i mawhai o na lau i na mai o lato suafa i le momu. Ia. Ia whātu mawina pēr le tāpiripena. Tō whanongononga atu fōi, e le whapena o tātou, o le e tūlanga o le pēr. O le e uma i a uma, i a New Zealand, o Australia, i a whapena. Afrika. Ia, e te tāpena pena lava waile i loa o le tālonga, o le context. Ia, le voi lau talo titila, to toa tele o tamata alo i e lavi vea mai isi au, la vea tole ninga. Na vea kole ninga. La vea tole ninga. Ia, e tā pena la, wa a o le teimi e toe wala au mai ai, a lea sa e tā pena. Ia, la tatu toe fo i tua lua fisu tasi so alo. Ia. Ua tā alo nei ia sauni ia New Zealand tā alo i le final. Ia. Ai la vea mai loa ia Daniel Kata. Ia. La vea tuai Magrurin. Aaron Green. Ai su e atunga lato, lesi lato first five lato. Le wha mota. Ai wha mota. Ala sa tapena. Lea sa alu e wha mota e whai e relax a ki ai mai anu tapena. Stephen Donald. Oi foi le au e New Zealand sa o Stephen Donald. E sa o le au foi ngan le Chiefs. Ia le nā le tau vai atu wai. Lato whai a onga lea na tuli mei Australia. E o whea Su e atu le wha ngota e sau kiki le salamalo. Ona lea wa FC nia tulanga lea. E ta tau ata pena. Tau lea. Au e fo ine ia vea fo i lea wai oi le lawino au mombua. Whapea ia walawa langa i. Awane iei nio la mona mo neo mafafaunga whapena. Ta pena pe wai lei loa le metu. Ia lea lau tato titira atu le telo lau lave vea. A lea whakto a ta alongalona lua. Ia le ipola laki. Lau whionga Murianga, ona o lea fu ia mai mua whaafonga, mai le tātou tunu mai atunu e mamau. O lea e tā pena le tātou au o le tātou fitu. E mana ia pēle whaafsili atu i le tūlanga lea ua iai se tā penanga. Po iai fu ini tama o la vevea, po nisi fu i wale o toe au sia ia le tūlanga wau lewa le pō malai le tātou tunu. Tasi o alo le tātou tunu. Sa fa moe iai le tātou au le tūlanga leo le Olimpeka. Sa fa pēm whai ona au sia mai le nei alo la tunu. Lewa malanga atu i whalanga. Maliko. Ia le sunga ia Maliko. O le asa u tā penanga Murianga mo le tātou. Well, really le tātou au teito fitu e qualify mo le ipol o le afa. Le tūlanga le Olimpeka le tausangfou. Ia le Qualification lea e whaatino la matanga o November. Lea la ta pena tuai le tato au mo le whamoe lea. O le tapenanga le tato au e le tapena whatamala. O lai e mo i lava e le o iai ia tele o au te tele le i New Zealand, Australia ma viti.
O au na tolo lea ua ausia ia le Olympics. Ia lea la ta alo ta to o tonga la tonga ni we o tutuila ia ma Papua. Au la na le la su e ta to se ta to avaloa. Mo fa mo. Ofe. Ele a sesfulu su tasi masfulu o November. November. Ele vai maula lo ta to au fa mo ele. O le vai aso le to na tu dei so alo ma fui. Na fai ele qualify Africa. I atu no pitolu o East Africa. Na matua fai ina ya South Africa ya Kenya. La wa qualify nei Kenya. Ile Olympia. Ai South Africa e alu o le repechage. Ya manuetas. E fa penala sa no. Ele fai mo fie. Ele fai mo fie. Ia al tape penanga tato au. Ele o tape na pena fatamala. O nei le fai mo fie. Polianga. Ele fai mo fie. Te le toi fia mana tua le aule na luo ma Damien McGrath ave tato ftangisi a Spain. Au ane toi tupu le mea na. Sa le ia soalu. Le toi fia mana tua e tato atu na qualify. Rebel charge. Ona toi ma toi si koa Spain. Pia le sina mi piti nga. Ioi. Piti nga. Ai pau ata sa fia ino fai ina na soalu. Ai sea. Yo na soalu. Ai sea fi soalo. Ele mana a soalu tato au Olympics. Ia mana tua la soalo ma Polianga. E le tala fa sol pito ai o le Lakapi te to fitu tala mai no fitu no le afoi o le tala ngale lo ni beka e le au sia lava il tato Manusina mo to fitu o lona winga o se matantia faisi ma wa lunga tele pe a fa pe te wa ma fai e le fionga ya Polianga ia e mase fo le pulenga ma tato au te to fitu il tau sangal nei ona qualify il tato te to fitu so alu E ama noa mai la ia a penu maliko le tatou qualification. Ia, o taftai foi mo fafsiri. O se fia. O no la unga tonu lava lea na laina faite to fitu al Manusina mo mal telo isi apa. E me se tu pulanga la lo vaoa statu atonu. O le mo se famu yanga. Ia. Lea la na iai ia va. Ia. O le famu yanga ia. O nai lima o tamata al. Moni lau. I le tele o avaloa e mawhai ei ona wai atu nui whawhamata alo te tawhit mantua fwoi so alo ma fwoi mono e se fulu lei tuna me ni tausanga. E le tausanga. Ola. Au atunu e whai ei. E le tamai atunu. O ila e loa ai o e lalang. Moni lau. O i loa ai o e lalang. A le manuia o nā lava i o lima. O le whamaoni o tamaleo va. Whamaoni tole minga me uma. E tau talangia la tau tilo atu le vai langa performance. Ia. I lona whamaoni. Lea la ua maua i whamanianga lea ua Kore kalate. so la te awai atu ai i whrani. Ia. Peo le whisiringia le awai mai. Ia mo le temi nei e ono le whatu a malanga i a va. Se tau whamautu leipe whauna whaloa mai. A tele lava o kalapu i wharani ma Britania. Se asa whaloa mai. E te sai dia lo se karate professional. Ia se asa mo sa whanoa e awai mai ai. A o te lo foi o le malanga o sia foi uso o va ape. O te tala i foi te toa mo se sita mai titi Samoa nei. Ia, e mantua foi o talonga team sports. E le se individual sports. E pe o le fusu. Ava pe o ele anta pena nei te paile lua pangana. Ia ele se se frento e suia o ela o ia. Pe o te mi foi ia o tau fusu tau fai ia so alo e fusu. Na tau mai lor tanga tau e fusu o musulo. Mo pala. Le te tupi. Ia a le talonga. O talonga o team sports. Fai foi o ia foi se jalo le tunu. Ma fai foi o sau fatu le avno. O lo vevela pe ale tatou manu mapalangi lea e tunu vilivili le tai. A fai walata na manava ngā ruenga a whemai se furu tāla pe lua se furu tāla maua le tau mawhitanga le lo matua ma le to ina e fai mau woso e le nei fo yaso la tōbia mo le sila fia le tātou tunu ma le tātou wha moe o le tāo le ono
ona fato ata ulunga lea a ole lava ya manoa atu tato leina telefoni le ole sivaenga manaya le te tilo ia i le tapenanga amulianga ele ngatai ia ila tōku fili e tutonu ole sio manga e fili e a lewa ia i malea vanoa lewa ua tango ia amulianga e wa ia i le tamaititi taunu amatu e tapena ele avatu tutonu e la vei tutonu ai matu e tolengi ma onga ma tapena ia wapu i furi taime e maua ilo na vanoa ia ala wale le peila o siuso fou le sa ia nei le fai ngoni le sau ai ono na mawalungo le tamama ia le wetutonu le tapena nga ia le tapena le malosi tapena le mafafau tapena me uman lapi ia ona tulo le ia le vanoa e fili ia mo le au le tu sa o le sa nga frimono ona o nene fai a oma e mawhai ana e coaching nisi vaenga o talonga. Ao le sais. E le whai na wha o niwa pupu pe wha. E le whai mea lau o mo le sais lea. O le avatu la le tonu. E a o nisi vaenga. O lo mana mia. Oi nei mo le? O tunya. Ke le mete. Ai nei mo se sais o se vai? O le sais o se vai. Sa o le sais never mind. E sais fulu ono. Ai se si tono nima ota e sais. O se si fo mai mo mai. O se si fo yo fa fonga mai. Onga o leo koe ka alo potu leo sa. O e su valo so e potu. O i su valo. Ai ala se so fa fonga mai pe alo fa mai foi. Ia. I se fa moli. Sais fulu ono. Sais fulu ono. Se vai Lakapi. Mana ia. Mo i la tō lo mai mo mai nunga upenga te whai langi o nei. Mawar sais fulu ono i New Zealand ma Australia. Ia o loo mana o mia vave mulianga ia fa so tai mai le fionga ia mulianga ma le tanto o te to fitu mana o mia vave ni se vai sais fuluono ste vave tu a foi maholo e a ona mawalunga tu langa e o e fatinonga tamana nei o Lakapi o le mana tua mansamo o le mana tua tanta le mai oi tamana mo le ate mai io le fai mai lo si oi fesa ye tu si vino mai tau baba ai foi no tau baba ai nei tamiti ana ta tamo mo e mai mato mo tu ya feliti me se tamiti tu civile fai sawa so o te alu atu e a mata na so ta ina tamiti wa avele kalapu avele kalapu ya ye foi tamana ta ole atu asoi ia feulolo Masalo a mulianga mai mo mai le tunu i le foi vai no le tado fa tano nga matali foi le lima fo ia le tunu. O le sia fia nga tele le Lakapi sa mo la vaia sa mo nei. O kalapu ia e o fo ia te oe ia ma ainga i sa mo nei. O le mawhai o na tau lia o le tatu Lakapi mai e sia o nga. O na ua ia le tatu tama o fili le ipo na laki. Sunga me lani matavau. O le tele avo tau sanga, a fili le ipo na langi, ai le se tatou local player. E tau te lango nā whanua noa, ai wha whitai, o le whai mai tau atu, o le sao whai mai lo fō leo wha leo, me lani matavau, our only local player, e ta ronga le maatitina. Ia, so alo, o me lani, o fio toa, Ia, o miracle whailangi, Maltako kama leo tumua manu. Na watu ai nei. Maka ngit. Fa vai, fa fufua ngit la ko Lakapi. Lea la wala to ausia mo i lava. Ua ia ka la pui fa fo ia ma famonianga nei lea ka to te mo ia ia la to mo. Lea la wa ma ia toi fa fo. Ai na amata uma toi nei. Lea foi la uta to sila ma vai atu fa tinonga tamale fio to o talonga. Mo lunga foi wo ia a tu mo man ia sa tia e tu fa fo ne me que fenga me que fenga ko mu me que no ko se ga me yang man ko tale ni ai na man le te lo fotani ai o ia le te fa ia va ai na man mo ko me ki sa vai ngalo ya oi sa mai sa singa le se mo piko lo nga ai foi piko sa vai tu mo ia ai ngā lua ku foi, ngā ui aku le aua Chiefs. Ia. Ia, me mai. Chiefs. Apa wale bele kau?
kau kamu mana kan mungkin ni. Oleh cultural blacks. Favourite me sa faya onga mo ai ia faya. Ian Foster, oleh Chiefs. Ai wana ngalo ya auto, mo le mai mo le tunu. Ele umali polo lang. Ya. Ele umali polo lang. Te lele ba no e toi Manu ai do blacks to sangan ni. Ana ya. Ya. Tapo ia le ilua le Chiefs. Ole awa ia le Chiefs. Matua. Ole awa matai. O awa matai o le tunu. Yo. Alono. Matau tia ale tūlanga maurunga o iai a tāpenanga. Pe a tāpena I mene o matai a wha moe a ainga. Nai te sira fia o e wha o le matai. Ia e ui lawa fo I e. O I ele au le te tapua iai. O le Auckland Blues. Tā lo whai sia au. Ele iau I le final o le tausanga nei. O le au na mua I malai. O le sampini mua o le Super Rugby. Talu o la turn professional talo. Auckland Blues. Al te minei. E fia e malo al Crusaders le wa iai. O malo so al Crusaders le o te malo la va Auckland Blues. E a mai mo ma le fa fo mai o le tato o tunu e a o mato tali lava I niso tato fo ai. A lela to e to lau niso fo ai ana tau mai. O le fo ai nei mai le uso sa talo rugby club. O le Manu Samoa e tasil se lauta la. O le fo ai mai Harry Junior Mawileu e a Manatavia Kyle. Mo Orion Kyle, ma Dr. Orion Kyle, ma Dr. Sean Mawiliu, le tasi le afeta la. O le fawai le nei, mai a tangaloa whawhawi na sua. Le a mo murianga tele Brian Lima, ma le Manu Samoa, tasi se lauta la. Mai a loa tua le ite, mo murianga tele Brian Lima, ma le Manu Samoa, lima sfuruta la. Mai a au mua ming le nguai, mo murianga tele Brian Lima, ma le Manu Samoa, e tasi le se lauta la. Nisi na fawai le ua taunu mai. O le fawai le nei mai le Paradise Finance, mo le taitai fono ia ma le Lakapi Samoa e lua afe tā la. O leisi fawai le nei ia mai a Jackie Puleai ma le Global Travel ia mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Kai le lofu. O le fawai nei mai a Marika Lei mo le Lakapi Samoa e tasi le se lauta la. Fawai mai a Mary Siana ai ono mo ai afa ai ono e lua se lauta la. Mai a ai lao ma ai lupa o sapunawa mo soi alovi e se fulu ta la. O le fawai mai le asosi lau fani e Samoa mo le Lakapi Samoa e lima se lauta la whawhtai. To lau inatu ia nisi neo fo ai tau no mai ile tai o tona ia tu o le fo ai nei mai ia tai leota le sunga ia tai leota o New Zealand mo le sunga ia Fortino Hawaii e tasi se lauta la alofa mai foi ia Manusina Brown o Vailoa mo Fortino Hawaii lima se fuluta la alofa mai foi ia LC Ula o le company o le Vodafone mo Fortino Hawaii lava e lima se fuluta la. Mo le mai foi lo faanga o Natalia Potoi o Lalovaya mo Fortino Hawaii e lima se fuluta la. O le foi nei mai Australia ia mai le fionga ia Namulau Ulu Luaiva ai ono mai Australia mo le Manusina e tolu wafe tā la Australia. O le si me alofa nei mai a Queen Lucy linga o malifa mo Fortino Hawaii e tasi se lauta la. Se mai se pati. Alofa tai te toi pati mai tata komiti. Hey. Alofa tai a whaio e mai mo mai whafonga mai ia manawa ngā ruenga a whi mai whale Samoa tangata tā whao mai mo mai whafo. O lea mātou te wha salalau tu sao tuai e a mo South Sosoni le Manu Samoa mai se lea lava e vevela le tātou Manu Pālangi tunu vili mo se tau mawhatanga i le nei aso. Ia e wha manatua te poi lantou o lo mai mo whafonga mai lunga o penga te whailangi ia o lo mawhai o na whailau foa I lunga o le tātou Givealittle page
Manu Samoa ia asia nei lunga o penga te whailangi a le tātou Givealittle for Manu Samoa ia tau au ina ila o foai ia ona tō laulau ina atu lea i le tātou whaamoemoe lea. So, e whamanatu atu o le tātou whaamoemoe o le folau whaatasi fundraiser ia e whaava yaso lea o tā pena le tātou Lakapi Samoa ia fiafi o asu tofi taitasi ia ai o le avavai foe ia le tātou whaamoemoe le ia fiafi inisi o tātou whaafiafianga ai afio mai tala au mai ia wala au mai foe i tātou numero telefoni o tu ina atu ia mo i lātou e fiafoa i mai ia wale whaamoemoe o le tātou Manu Samoa a wale tau whainga le hipo le larolangi nei tau sanga ia tātou DJ mo le tātou whaafiafianga. So e whaatala watu i le tōtani mai o tāro whaasalonga o leo mai tau watu o te ale lima i nai minute ia e leo toi mamao na tau alunga leo le whaamoemoe nei fo yaso la tau ia a malo fo i le mai mo mai o le tātou o tuno ia mai se la tau sa fio mai matala mai ao e tu ina mai ia le lofa tu la ia le foa i pa ia i le seleni pa ia i le so fe so sonia i tau mwhainga le Manu Samoa i tau sango le ipo le langi ia e whapea foi ia le tātou au o le Manusina. E whota tanunga o leo wa a mata o na manawa ngā ruenga o le tātou o tanunga ia maanga i maunta malawa ia afe mumu mai nei le whale Samoa o tangata tāwhawhau mai mō mai whafo e whapea nā o na tuina mai sau foai ia e whesosoa ni ai tātou tau mwhainga le Lakapi Samoa i le so. E ai moi la tau o loo wala au mai pēr tūlanga o le lisi le au o le Manu Samoa le tālonga ma Argentina i le astona i nei o tātou props o sunga ia James Lay mai Sasina e a Masafotu e a whapea foe i a Paul Alo e Mile mai whalewha ma whasito tai o le huka se lala le mai ngā tai vai ma le fiango malie o le loka o le kapteni foe leo Chris Vui mai whaalunga ma sa ai savei o le isi tātou loka o Brian Ali Nu Ese mai sato paitea ma sa tuia tua o le tātou flanka numero 1 le sunga ia Fiodoa Matt Fale mai mo masale longa ia ma le numero 7 ia o le sunga ia Fritz Lee mai solo ma mai lele number 8 Stephen Loatua mai sale moa ma malie o le tātou halfback o Chana Fentau Matene mai no foali ma sata puala o le first 5-8 o Christian Leli Fano mai Mangiangi ia ma le Auvaa ia ma le Tongo e ma le wingi se fulutasi Nigel Awang mai alafua ma vai yusu o le second 5-8 o tu mua Manu mai afenga masasina o le numela se fulutolu po o le center o lupano junior seuteni mai sa musu ma malie o le wingi se fulufa o Lam mai alafua ma awala ma le fulpeki o tangen pa ia aua mai satu paitea ma mutia tele Fale leo na Manu Samoa o sama malolo mai vai sala masiusenga Charlie Famuina mai vai moso mga ngai fo le fanga Michael Alatoa mai fasito tai ma matatufu Taleni seu mai solo ma Eva Sara Chone taufua mai salai lua ma ne yafu Melani Matamao mai laulii ma fasito tai Alai di Angelo le wila mai ngā tai vai ma fangalii Lea madani toala mai loto fanga ma fale asiu Ea, o le lisi le nā o le tātou Manu Samoa, e whaisito a tele o tamaiti mai so, i muri anga ma soi ma fui maono. Ia, sa o le lei, ia, so alo, nai whaafitai o iei nei tamaiti mai le mātou nui sa tu paitea. Ia, nā fui iei nei tamaiti mai sa sina. Tau tia le... Ia wado pumonia pe o le vaina tau o le nao le, wha moe ma le fua. Man tūlau nisi o alo ma whanau o lo o olo i New Zealand. O lo no nofo i New Zealand. Ai ele o ngalo o la tutua ama tupuanga o nuu ya ma fioanga e pe ona ye nei Samoa ya o tau fu na fia fioanga yo lai malele mai lungo le ya o le la langi a to ya ta o mai le nu ma le fai ya pe ona i vainga ma nei na ya e fai lo ai le loto ai nga loto nu ya nga ta foi dia ya o le tatu au le tunu o le tasi le vainga e tele ni fulufulu lele ni sio le tunu e lau o tuloa i ale tamata alu o lona nuu ai loa e lesi tangata o lai leo ta ua mai ia e matua wala au le lei ale tangata le tolo o ngai misi le ngu o kama
O ngai misi na ngor kama. Ai al watu lola fa salonga fo ile le TV o lo tau sa ile mai se li na o so fa ia le fale fo ile e Samuel nu fa mai ele se kama ki ke ma ko ka mai ki nga o le se ka nga ano nga ko lo fa mai awul pisa na ngai ka ko ele ia si ia ele fia tala tama ia na tama fa na pe a o ina tu ma ti ele man Samoa amuri ana o a ni fale to le o tato watulu pau wale au e fo sa o le leia sa o le leia a fo ni fa fita o ni tono a fio anga tono fo yo ai sa o le le e ma lo tato au pe ia wa io ele mate ata tu e fa pe fo isi tulu le ese sengo fina ngalo tanga to isi tulu le ata to te moni mo wina fo pe ha o le talo mo sok e champini do pe malo Spain po Brazil po ai e vai e pe wa ai nga uma e va pe na fo la Samoa sao le mo ni wai a ola ina foi ina e vai le ma kwa fa u ko ina ke ia le wa ku ina ka me ki no ko ka ma o ko nga me fa pe e sa o ina kala long ko o long ko ka ke le ka ma no so ai ke wa vai fonga e fai na luenga de farkupe le e sente ka ma no sa lo le finge kala lang kup ai sa ke lo ko ala se lenga ai ke lo ko lu o ka ma no so la mo fo me yo la tala al ese lo lu ma mane al ese lo mane lenga ai anu sa o ai o le ka ma no so la kwa kala kupe sa vani mai ya la ko mumu ga me ka sorry fo finge lo ke le lo pe se ma fo se vai sa wa alo le ku ga ka le ya ka ni la ngarfi ka ma mai fa ko ke ko ma ko wo ka ko ka ma mai ko fa ga o ke ma ko fa ga ko ma ko ka ko pe ko ya ko ya mena va pe wa e fa pe ai nga Samoa semi final man Samoa le World Cup de ai ma se ko ku la los pulo ya la ta to te mori ma win io e o lo na le ta alo man Samoa e o lo na fa paleina tai pelo skingere fa pale mi Samoa congratulations cousin o cousin mo kai nga ile ai nga American ma feda fe me o ke yo mako sa o le fa ali ke ya ba nga o fa ali ele ngalo o le kua o le vanga la ele ngalo so e fe la wa ya ma come ai wa mo ke kua ai le atulu fai o mai mo mai salo pe a male toe tolu se fulurima minute lo toe so mai matala mai ao fo ai mai ia se leni mo le tato au le Manu Samoa ile so experience mai le por la langi muri anga o le toinga environment o le por la langi pe ava pe nei la va te inga wo uma ta no mo mo le mano le o ta pe nei le sta longa lo lua ai mai se o le ai lo uma o le ta po ya tu le tunu o le a tu ainga la ngona male ma fo e ye nate wa sa e ia so alo e se lava li por la langi mai isi lava fa monuenga ele o se tua ele o se si lava tulanga o le por la langi o le fa tu munga le ala o ma e a tu talo mo mo te min nei tolu o le se o manga le tamata ale tonu fatal malo o apeo se ainga o tasi o ile o fe alo fani ma tua malan fana fa penala la mona mai le ye fo se la mona te mala te fa inda te fa inda ile ma to onga to si vai vatas o le o tao sa ma to ye ele kaso sa yai ya ana ma to atu ala ine ele o vota to ele ta to ya ma to on al vai fo ile o le fatto a te mo bua a vai trai le mam sa mo li por la langi va sa le a vai to si va al fitu le fatino di sila nel champini di sila ma te tu ala vala la tu ya e sta to lunga to to e fa pe fo la langi ya mo mo stu langa o ta to ya on ma to nga ilo le o uma le enga le tina ya ma to nga e to le kaso na ma to fa ma to fo ya wa ngala lo fo il tanga i tu la fo tamata al ya o ye fo isi wa ta fa vai ale di amata ya
o ke le siola le o so fa ina ni ya luau ne sa ve fa minister wa tau le leo sumai ho ia o tatova ai le mele tatan no ai sa mele tatan no ai le o te o tau le Oba ana sa fonge oba e mo lunga lo o sio kama kiki no kami ko mako la o sa tolu ya fai do lan tava ai ya se si e tasi do na fatu a vakula le fatu le fa luai la mona la e fa no tu e sa lo fa lo ale la ta alo mo wiu e la o mo Samoa peona na pe to e ma hopo ato ai e le maftanga le matoa ma hopo ia ma yelo ma lo mona o di pe se fi ko da po le ale mo lalo na o lo fatau va wa o mako o ko malai ko mako ni manganga o mak fe e pe o upset la nga le sa ia si va tas ile a le ai on TV nei ai fai tas si ala la pepa pe la le wa a inga ma to yo ai pe wa inga to la tu nu I la pepa e le te te lo o te me sa volta longa o ma to va ai mai o wa ma to lona mai nei ia la o fa sa la ma ta pu e hatu nei I Samoa o ma ta longa le ma we o so ma to ma ai vai le la mona o fa o Sofia I foi amato a fa pera o mato man malo ya o e te tau foi no mato malo le sta longa le tu sa le o mato I confident mato malo e fai foi no mato fa tu la roina le si au le na so le la si foi mai mo ila tu Argentina Australia to titi I valolo nei me sa la itiana e o lo le sa fseningia si o manga I te tonu te mili nei a au ia I tono se o manga le tono fatel ma lo ma sa mo te mini o matua tai te matanga bonding le ke mini o ma pe la ina kas mafka ke mini o nga wala to lo ta wa te ta lo ngal fa so le ya malo fa tai le tu langa le sa no ye awa le we sa no la matua I tai ta maftanga fu na tamata alo ai a taita tu malta tu so nga se le ni le ma tu I tele tu pe la maua nei a launi o nei tama o le a ma tu I fefe e nei ta longa I tu atu ma tu le wa fa la loa e so alo le disi o le a lava la fo I le aso le nei e te mata tu le sto nai mai a woi la lua se lau le wa ta alo me la toma pol alo e vili fa pe mala mona a le wa halu le fia wa halu tau dia lan fo I la so le nei ia o tu langa na e wa sala pisa mai lan tanga tai no Facebook foi la ia le fai mai anga to comments fo I tatu talo mai ko manu o malo a le santa sana fo I santa lana o te milan na tonga la so tofi la vai so asau e baua loa va no e te toi fo ai awa fa va ya so ta to fa boy awa o fa boy le o fo lau fa tasi fundraiser mo le tanto Manu Samoa a misi le vai so ne pe papel le vai so pale nei al vai so pale vai so asau la e baua loa va no awa pole te le no e fai lo fo ai awa ta to e ai ma eule tau pati mai o nisi o le atunu na ngai mai le so tai te le lava io e tai tono lo tau fa ma popo committee e to tono lo umala westemi muli tato fo ai na tuina mai le aso e ma mai esi tu fa singa atoa o lo utoma au mo lo to fo ai le aso inga o le lima I le ono I tula io ai fai watu le tara le mo o le fa fe kai kele le nga le lei o terato le kiki le kala wa le lei mama au ia le mama lo le tunu le ngati samo le lisi me ma ngai ya o loto tangata ia tunu mama la wala to mo mai le vai ia le la fo mai o isi le la fo mai e fa tupe le tupe le tunu la no fo tupe stadia ya malo fa tai o le a tali atu ia le Lisa fo ai lo tau fa ma bo mai il committee South Stadium to la uma le tau fo ai ma le tu fa singa ia nai minute le te toi ia ona tau lunga le fa mo tau anga ia tini so fa fiama to
Ole whaatalo vantu i le tangi mai o tātou whaasalonga mai le Fale Samoa tangata tā whao mai mō mai whafo. Manatu leo tātou o mai le si ui ma le tawalunga o le wha moe moe o le Lakapi Samoa i le nei aso. Peo na te talo atuai le au auli ana le la o leo tātou wanga mai i lona si ui ma le tawalunga. Ai manatu ai le i tawalunga ina o le ato e tō laulau uma i a tātou whawai pei ona tuina mai le Manu le tātou o tino. O le whoa ili nei ia na tuina mai ia suru ape halai waa ia ma mō le Manu Samoa ua whoina le 5 se lauta la. 5 se lauta la. Se i pati mai pa tai tele lawa suru ape ia malau whalilua sai ma le mea lofa ili nei fo yaso la tauia. O le isi whoa ili nei mai a lei a miti o le Utah se tawala mo fuatino a wai e 5 se fulu tā la. Pati mai tātou Lakapi Samoa. O le whawa ili nei, mai a Joshua White, ia o le alo le whionga le ngā whatasi, ia mo le Lakapi Samoa e se lau tā la. Tasi se lau tā la, whaawatai tele lava, le atali e so e lautina. O le whawa i mai a Mary Siana ai ono mo Afa ai ono, ua whaina le 2 se lau tā la. 2 se lau tā la. O le whawai mai a Ailao ma ai lopa o Sapunawa mo Soilalovi e se fulu tā la. Se fulu tā la. O le whawai nei toi whungaina mai le susi lau whali mo le Lakapi Samoa e 5 se lau tā la. 5 se lau tā la. O le whawai ia mai te mai pule, ia te pora, lau mea pupualihi, ma leo whai ngā ruenga a le Click X Pacific Limited mo le Manusina e 2 se fulu afe tā la. 2 se fulu afe tā la. O le whaai mai a Agnes Early o lo tupā mo Fuatino a wai e tasi le se lau tā la. Tasi se lau tā la. O le whaai mai i a whaino le lei o James a wai ma le whanau e a mo le tina o le ainga i a Fuatino a wai e 2 se lau tā la. 2 se lau tā la. O le whawai mai le whionga tangaloa whawhawina sua mo murianga tele Brian Lima ma le Manu Samoa e se lau tā la. Mai a lua tua le ite mo murianga tele Brian Lima ma le Manu Samoa e 5 se fulu tā la. Mai a au mua mingleng wai mo murianga tele Brian Lima ma le Lakapi Samoa e tasi le se lau tā la. Tasi le se lau tā la. O le whawai mai le uso sa talo Rugby Club mo le Manu Samoa e se lau tā la, se lau tā la. Mai a Harry Junior Mawiliu, ma Natavia Kyle, ia e whawai mo Orion Kyle, ma Dr. Sean Mawiliu, e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la whaafitai. Mai a Marilei, mo le Lakapi Samoa, se lau tā la, se lau tā la. O nisi neo tātou whoa i peo na tō laulauina i te mua sola. O le whoa i nei mai le whionga i tai whono, le whionga i a tuila epa Dr. Sailele Malia le ngaoi, ia ma le whalitua i a Kilian, ma le nofo alo, ia mo le komiti, a le ngata i lea o le tātou Lakapi Samoa, e tasi le afe tā la, tasi le afe tā la. O le whoa i nei mai a Paisami Milford, mai le Auvaa, mo le Lakapi Samoa e 5 se fulu tā la. 5 se fulu tā la. O le whoa ina nei mai le sunga i a Henry Mailo Malifa, ia mo le sunga i a Fuatino a wai e 2 se lau tā la. 2 se lau tā la. Ua alofa mai foi i a Helen Jacopo o Ausitalia, ia mo Fuatino a wai e se lau tā la. Se lau tā la. O le se whoa i wa taunu mai, o le whoa ina nei mai le Paradise Finance, ia mo le tai whono, ia ma le Lakapi Samoa e 2 afe tā la. 2 afe tā la. Ia ua whai mai foi, ia le sunga ia Jackie Puleai, ma le company, ia le Global Travel, ia mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O leisi whai nei mai ia lea nava, fetua nai o tua nai, ma tā vita pe nai a te o ia mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O leisi whaai nei mai a sua
ia male fale lua lo la tu ainga malo fie ia ua foa i se leni mo le Lakapi Samoa ma le Apia ia i matangi ala lua nei e lua se lau la o le foa i nei ma le fionga le ngā fatasi fui mono Hugo Beefem ma le Beefem Brothers Enterprises mai matautu mo le Lakapi Samoa e lua afe tā la o le foai mai le fionga ia masoi no men wetso ia ma le company ale Apia concrete products i vaitele mo le Lakapi Samoa e se fulu lima afe tā la o le si foai nei foai mai le mototele i salafai sunga i whawhengainga ia pe ia avata le sa tele ia o le whawhengainga o le kanesia i whakasa mai Fale a lupo ia mo le Lakapi Samoa e lua se lau tā la o le si foai nei ia ua tau ao iai ia le tofa ia Mohammed le malu ia mo le fionga ia muli angatele Brian Lima le fionga ia soalo ia ma le fionga ia fui maono e tolu afe lua se la o tolu se fulu lua tā la o le si foai nei me li sunga ia whanaia natu tau le alo ia o le tātou ofisa o tulisi tā whao mai mo mai whafo ia mo le tātou Manu Samoa e tasi se lau tā la o nisi nei foai e peo na tō lau i natu i le taimi o sola o le foai nei mai New Zealand mai le sunga ia tai leota ia mo le tamaitai ia Fuatino awai e tasi se lau tā la ua alofa mai foi ia Manusina Brown o Vailoa ia mo le sunga lava ia Fuatino awai e lima se fulu tā la ua angalelei mai foi ia le sunga ia LC Ula o le company o le VODAFONE ia mo Fuatino lava awai e lima se fulu tā la ua alofa mai foi ia Natalia Potoi o Lalovaya mo Fuatino awai e lima se fulu tā la o le sinei foai ia mai Ausitalia o le foai le nei mai le fionga ia namulau ulu lua iwa ai ono ia ua foai mo le tātou Manusina e tolu afe tā la Ausitalia ua alofa mai foi ia Queen Lucy lingalinga o malifa mo Fuatino awai ia ua foai mai le seleni e tasi se lau tā la ma lor fonga lo fionga le ngā fatasi ia e manatu anisi na foai o whaina tau aoina i le nei aso ia i le whamoe o le tātou o Lakapi Samoa mo le fisosoani le Manusina whawea fo i tau mawhainga le Manu Samoa o se whainu mera ia e peo na tau tū whātasia le komiti le nei aso i lo utou a o ma fola mo lo utou lima foai ia mai le tea o le tasi le au le so se ia o mai nei vai o le fiafi e lima se fulu tasi afe ono se lau valu se fulu whātā la lima se fulu tasi afe ono se lau valu se fulu whātā la whātai tele le anga le lei whātai tele le lima foai ia o te lo le o tātou tonu mai le si ui ma le taualunga o le aso mua o le whamoe o le sailinga se leni fo lau whātasi Fundraiser a le Samoa, a Lakapi Samoa, le Manu Samoa ma le Manusina e peo na iai le nei aso e whaaleo le nganga whaafitai mai le taitai fono le Presidente ia ma le Officer Sili ma le Pulenga o le Lakapi Samoa i le mamalu o pesinisi ma company sa mawhai o na foai ia i le nei aso e le mwhai foi o le tuiti tia i lalo le whaafitai tele i le whainga malo Samoa sai ma le laulango sua e ala i tau mawhainga le tātou Lakapi Samoa i le nei vai tau whaafitai foi ma whaaleo le nganga whaafitai whaafengainga o e ka le sia ese sa mawhai o na foai le so se iau o lava i le whana witi toi whaatutumu e le tua e a mea wa whaanganga oina o no lo tō manatu i au Lakapi alo tātou o tano. Ia, ta pēnā o nā tātou toi whiloa i le vai aso fōu i le astofi i tau mawhainga ia a le wholau whaatasi Fundraiser ia wā lava le Manu Samoa ma le Manusina whaamanuia le tua i le au mawhola le tano i le neia fiafi manuia fo le tapu e inga Samoa i le talonga le Manu Samoa ma le au a Argentina i le maveao le asitona i nei
whaasoifua ia.